أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. سورة الإسراء سمور في ياد جمة نجانت مقبل. بسم الله الرحمن الرحيم يولو كمبارك بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان سنا دي ودني الذي allajo asra senindo bi abdihi jiyaɗo makko laylan tumbo jemma minal masjidil haram o yettimo ka miside hormantede makka ilal masjidil aqsa o naɓimo ka miside ɓurde woɗɗitade ɗum ko jérusalem allahi nden barakna nde men hebbini barki hawlahu sera muɗum linuriyahu fiyo men hollumo min ayatina yoga e kaweji amen ɗin innahu no kanko wasamiu innahu no kanko allah wasamiu kanko nano konguɗi jiyaɓe makko ɓen albasir suttiɗo golle maɓɓe ɗen hondoni ayeje ko holloy ko nelaɗo ko ɗum ɗo innete al isra'u wal miraj. Isra'u ko yaadu jemma ɗum ɗon koko sayna jibril tippi kon allah innimo yahu makka ƴetta ɗon nelaɗo iwon ɗon yahon jérusalem ka baytul aqsa ka baytul maqdis ɗon ɗen o julnay ɗon nelaɓe ɓen fo après o ƴawa dow ga fiye junnugol mo salawatul hams wagutuji ɗin joyi tagaɗo fo tagaɗo si goɗɗo no laamima iɗa ley makko imo wawi noddude makka téléphone e waɗu hunde kaari inna aw yewtan ɗo kala ko nerete mais piiji gono toon so inni oke immo ara ha tawala no woddi komi wiyetoma ɗum ɗon gasataka téléphone koya ari ɗon ɗum ɗen holli nden ɗon hunde haɗa ko nde important ha ko non woni wagutuji ɗin joyi ɗiɗi juulete ɓay hewti ɗum ɗon ka o yewtone laaɗo fi o naadi ɗum ɗon o jibril tippaki innimo oke allah ini koya juulu no o inni yaw ƴettamo makka anon jérusalem ƴawon direct ka kammu jeeɗam mi yettomo fimum ko ɗum woni ɗum ɗon o inni noon wo fi yo hollumo yoga e kaweji makko ɗin andi ko ɗum ɗo noon waɗi joni noon ɓe waɗa ɗum ɗo o wayasi ɗo fo e nder geɓunni e nder jemma o iwgol ngol tum makka ya jérusalem iɓe andi ɓe yahay ɗum balɗe 50 o yaha o ƴettamo ɗon ɓe aram be jérusalem ɓe iwra ɗon ɓe yaha o tippo o yetito yimɓe makko ɓen o enni bon o yawno ka kammu jeeɗaɓo ɓenni no ɗum wata wonde ɓenni aboubacre ɓenni awe habbo ɗen ha aboubacre ɓenni jatigi mano wolani men ɗo goɗɗum angiɗa andi iwgol men ɗo ɗen taw makka yawgol ɗo cham ɗa andi on distance ka joni noon o ni kanko o wi ɗo o yahi cham o wi ɗon kadi o ƴeyka no ɓe hatti ɗon tun wo ɓenni ɓenni mo o inni o wi ka makka ka men ɗo o yahi cham e nder o jemma ɗo ɗe aboubacry ni min hayso o inni lamo ƴawi ka kammu mi holoto tawi noon taw hay ɓe landaki mo fi ɗum ɗo wa atayna min okki Musa annabi Musa alkitaba deftere tawreta nden wa ja'alnahu min waɗi nde hudan peewal li bani israil fi ɓiɓɓe annabi yaqub ɓen min inni ɓe allah tattahisu wota on jogito min duni ko wurinmi wakila faweteɗo e mum zurriyata ɓe ko zurriya man hamalna ɓen ɓe min rondino ma a nuyi wondude nuhu kalana innahu no kanko kana o laatiki abdan ko jiyaɗo shakuran yettowo nemaji allah ni wagadayna min ñaawi ko ɗuni min yamiri ila bani israil faare ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen fil kitab ka nder deftere tawrat la tufsidunna wondema on bonnay fil ardi ka leydi palestine marratayni laabiji ɗiɗi ko non ɗi laabiji ɗiɗi koko ɓe wari kon ka laawol aranol ɓe wari zacharia ka laawol ɗaɓe ɓe wari ɓiɗo makon kadi yahya ko ɗum ɗo ɗi bonnereji ɗo ɗi walla ta'alunna on townitoto kadi uluwan townitare kabiran mawnde fa ida jaa si ari wa'adu fodore ulahuma arano e bonnereji mon ɗin ɗiɗi
ba'asna min imminay alaykum e dow moɗon ibadallana jiyaɓe amin uli basin jomiraɓe dole shadidin tiɗuɗe fa jasu ɓe wango hilala diyar ka hakkude galleji mon ɓe nanga on ɓe wara e ɓiɓɓe mon ɓe wa kana ɗum laatike wadan ko fodore mafula huwetende summa rifti radadna lakum min yiltitana on alkarrata polgal ngal alay yimɓe dow maɓɓe wa amdadnakum min ɓeydira on kadi bi amwalin jawɗe wa banina e ɓiɓɓe worɓe wa jaalnakum min waɗa on akthara ɓurɓe ɗuɗe nafiran gorol in ahsantum si on moƴƴini onon bani israil ahsantum on moƴƴinani li anfusikum hoore moɗon wa in asa'atum si on bonni kadi falaha bone on yanta e kadi e hoore mo fa ida jaa siyari wa'adul akhirati fodore sakkitine nden e bonnere ko bonno toon ko liya su'u ɓawla e wujuhakum geece mon ɗen wali yadkhulu ayɓe mon ɓe naata kadi almasjida ka miside kama dakhaluhu wano ɓe natirno noon e mayre awwala maratin karande lawol ɓe wara on wali yutabbiru ɓe yirbina ma alaw kala ko ɓeydi feere mum tatbiran hattirde yirbingol asa rabbukum joomi mon fodi on an yarhamakum o yurminay on wa in uttum si on fillitike waɗugol bonkikin uduna men fillito lettugol on wa ja'alna men waɗi jahannama ngeyite jahannama lil kafirina wonande heferɓe ɓen hasira dumborde inna hada alqur'ana no nde jangetende yahdi inde fewna lillati faade e ngol lawol hiyangol kañum agwam ko ɓurgol fewde wa yubashiru inde weltinira almuminina gomɗinɓe ɓen alladina ɓen yamaluna gollaɓe assaliyati golleji moƴƴuɗi anna lahum wonde manodani ɓe ajiran joddi kabiran mawnudi wa anna alladina no ɓen la yuminuna ɓen ɓe gomɗina bil akhirati immitangal kala akhara a atadna lahum men kambiraniɓe adaba letti alima musude wa yad'u l insanu neɗɗanke no toro bisharri fi bone on du'a ahu wano torota noon bil khayri fi moƴƴere nde wa kana al insanu neɗɗanke laatike a juulan ko hawjuɗo won woni ko neɗɗo toroto o bone wano torota no moƴƴere o ayay neɗɗo no inna ɓe fewta ɓiɗɗo mum inna allah warima ɗon o turi yo allah waro e o warugo o faale kanko digle o faalaka ɗum allah halkima ay o wowla ɗum si o muni wowla ɓiɗɗo makko no ko ɗum woni wa yad'u l insanu neɗɗanke no toro allah bisarri fi ko boni kon du'a ahu wano torotamo noon bil khayri fi ko moƴƴi kon wa kana al insanu neɗɗanke laatike a juulan ko hawjuɗo wa ja'alna llayla min waɗi jemma on wanna hare ñalorma on ayatayn mandeji ɗiɗi fi hollayɗi bawgal allah ngal fama hawna min mehi noon ayatal layli aya jemma on wa ja'alna min waɗi ayatal nahari aya ñalorma on mubsiratan jalbuɗo litabtaku fi yon ɗaɓɓu fadlan ɓural min rabbikum min ɓurde ka joomi mom walitalamu e fi yon andu adada sinina limore duuɓi wal hisaba e hasbore waɓutuji wa kulla shay'in kala hunde fassalnahu min fensiti ɗum tafsilan hattirde fensitugol wa kulla insanin kala neɗɗo alzamnahu min waɗɗini e makko ta'irahu talkuru golle makko ɗen fi unugihi min waɗi ɗum ka dande makko wa nukhriji lahu min yaltinano yeymudu yawmal qiyamati ñande dargal kitaban hara ko talkuru yalgahu o hawra e mayru mansura hara ndu fonta allah wiyanamo iqra a jangu kitabaka talkuru golle ma ɗen kafa bi nafsika hoore maɗa yonima al yawma hande alayka e dow hoore ma kadi hasiban seede an tigi a seeditoto e hoore ma ko waɗɗa kon man ihtada kala feewirɗo alqur'ana fa innama yahtadi andu ko fewani li nafsihi ko hoore makko wa man dalla kala majjuɗo sali alqur'ana fa innama yadillu lorra ko majji kon alayha yanta e hoore makko wala taziru rondetake wasiratum wonki wisra ukra dongal wokkigo wama kunna allah daali men siforali mu'adhibina ko men lettayɓe hatta nab'asa ha men immina taw rasulan nelaɗo wa ida aradna allah daali simen falama an nuhlika nde men halkata gariyatan yimɓe saare amarna men yamira woni mutra fiha alɗinaɓe ɓen ka saare toon fa fasagu ɓe yalta e ɗoftare fiha ka saare fa haɓɓe on say jojje alayha e dow yimɓe saare ɓe ngal gawlu konngol lettoɗen fa dammarna ha men yirbina nde tadmira hattirde yirbingol wa kam heewi a halakna ko men halki min alquruni immorde girere ɗen min baadi nuhi mbawa feƴƴugol annabi nuhu wa kafa bi rabbika joomi ma yoni bi dunubi ibadihi fi junubaji jiyaɓe makko ɓen habiran humpitiɗo basiran sutiɗo man kana kala laatiɗo yuridu himo fandori golle makko ɗen al ajilata joddi ndin ka aduna ajjalna lahu min yaccinanaymo joddi makko ndin fiha ka aduna toon manasa konko men faala liman nuridu wonande on mo men faala thumma rifti jaalna lahu min waɗanamo jahannama yaslaha o naata e magge mazmuman ko ŋiñaɗo madhuran ko raɗaɗo
wa man arada kala kadi fandorɗo golle makko ɗen al akhirata aljanna on kala akhara wa sa'a laha o gollani aljanna on sa'a yaha golle makko ɗen wowware kanko mu'minun ko gomɗinɗo Allah fawlayka ɓen ɗon kane laatike sahihum golle maɓɓe ɗen maskura ko jaɓeteɗe kullan goto kala e maɓɓe o faalaɗo aduna e o faalaɗo lahara no meddu meɗen junna ha ulayi ɓe faalaɓe ɓen aduna wa ha ulayi e faalaɓe ɓen lahara min ata e rabbika immorde dokke jomi maɗen wa ma kana laataki ata u rabbika dokke jomi maɗen mahajura ko haɗeteɗe goɗɗo go unzur ndaari taskoɗa kayfa ko honno faddalna men ɓurdindiniri badahum yoga maɓɓe ala badin e dow yoga walal akhiratu mi wondi ko lahara on akbar ɓuri mawnude darajatin darajaji wa akbar ko ɗum ɓuri mawnude tafdilam ɓurodirgol la tajal wota watti ɗuma allah e wondude allah ilahan akhara reweteɗo go fataquda sakko joɗoɗa madmuman ko a ŋiñaɗo mahzulan ko a woppaɗo wa gada rabbuka joomi maɗa ñaawi ka lawhil mahfuz allah tabudu wonde mawtan rewde illa iyahu sona kanko allah wa bil walidayni jibinɓe on ɓen ɗiɗo ihsanan moƴƴoɗon e maɓɓe imma yablukanna amma noon si yettike indaka ka maɗa anneɗɗo on alkibara mangu ngun ahaduma goɗɗo e mawɓe ma ɓen ɗiɗo aw kilahuma maɓe ɗiɗo kala on nawidi fala taqul lahuma on say wota wi anoyɓe uffi wusmoɗon wala tanharhuma wota yawɓe ta gufuɓe wa qul lahuma wowlanɓe qawlan konngol kariman teddugol wahfid lahuma lesɗinanɓe kamɓe ɗiɗo janaha dhulli gabitan jiyankinare minan rahmati saabu yurmegolɓe wa qul wi'a kadi rabbi joma irhamhuma yurminɓe mawɓe an ɗiɗo kama rabbayani wano ɓe ne irnolan noon sahiran fendu moni tosokum rabbukum ko jomi mon alamu ɓuri andude bima fi nufusikum konko woni ka nder wonkiji mo imo andi ko woni kon e ma ɓuri an ko anduɗa kon in takunu si on laatike salihina ko moƴƴuɓe fa innahu no kanko kana o sifori lil awabina fi tubayɓe ruttoɓen hafuran ko yafotoɗo ɓe wa ati dhal qurba jonnitu jom ɓaɗodiral enɗam ma on haqqahu haqqe makko on wal miskina e miskina on wabna sabil e setejo on wala tubazzir wota funsu jawdi tabziran e funsugol innal mubazzirina no funsayɓe jawdi ɓen waɗayɓe ɓen jawdi kadi hanaka ɗon waɗede kanuɓe laatike ihwana shayatin koɓe musiɓɓe shaytanuji ɗin wa kana shaytanu shaytane noon laatanike li rabbihi joni makko kafuran ko dulluɗo ko yedduɗo mo wa imma tu'ridanna si tawi a ɗuroto annum gay maɓɓe ibtiha fi ɗaɓɓugol rahmati yurmede min rabbika imurde ka joni maɗa tarjuha anje jortiɗa fa qul lahum haray wolan musidɓe ma ɓen qawlan konngol may sura newingol wala tajal wota waɗu yadaka jungo mago mahlulata ñobbingo ila onuɓika ka dande maɗa wota waɗu ni kon woni mana o ta woni wudduɗo mo okkata wala tabsut ha wota fontu jungo mago kadi kullal basti kala fontugol ta okkitir kadi ko marɗa kon fou fataquda sakko joɗoɗa maluman felniɗo mahsuran ninsuɗo inna rabbaka no joomi maɗa yabsutu risga o yanñanayi arsike liman yashau on mo faala yanñande hara naafihi mo yiɗimo wa yagdiri o ɓittinanayi kadi on mo faala ɓittinande hara naafihi mo añimo innahu no kanko kana o sifori bi ibadi e jiyaɓe makko ɓen habiran imo humpiti fi maɓɓe basiran imo suti golle maɓɓe ɗen wala tagtulu wata waru awladakum ɓiɓɓe mon ɓen khashyata imlaqin fi kulol basal nahanu allah daali ko menen narzuguhum arsikata ɓiɓɓe mon ɓen wa iyakum ko menen arsikata onon babaɓe maɓɓe ɓen kadi inna qatlahum no wargol ngol ɓiɓɓe mon ɓen fi kulol basal kana ɗum laatike hita an ko bonnere kabiran mawnude wala tagrabu zina wata on ɓatto jeeno innahu no zina kana ɗum laatike fahisatan ko pankare wa sa'a sabila ɗum boni lawol wala taqtulu wata waru an nafsa allati kin wonki harrama allah ki allah harmini warugol illa bil haqqi si wona hara ko yottanagol wokkigo wa man qutila kala waraɗo mazluma hara ko toñaɗo fagad ja'alna gomɗi men waɗani li waliyihi gorol makko ngol sultanan doole yottagol fala yusrif wota ɓe feƴƴintin noon fil katli ka warugol ka yottagol wota ɓe waran on goto wara noon ɓe ɗiɗo innahu no kanko waraɗo on kana o laatike mansura ko o wallaɗo ko kanko wallete wala tagrabu wota on ɓatto malal yatimi jawdi al yatima illa billati si wona hara koye on none hiyamo kañum asana ko ɓurɗo moƴƴude sina hara joganto mon yoni ha o janɗa junnitama hatta yabluka ha o yetto asuddahu sembe sagatalaku makko wa awfu timmine ko ɗum woni hunne bil ahdi ahadiji ɗin si on awdama innal ahda no ahdi kana laatike mas'ula ko landitete ɗum fi muɗum
wa awful kayla timmine etugol ngol ida kiltum si on etani yimɓe ɓen wasinu feesire bil qistasi sari are almustaqimi fewde dhalika ko ɗum ɗo hayrum ɓuri moƴƴude wa asanu ko ɗum ɓuri laɓede ta'wila battane wala taqfu wota wowlu wota jokku an neɗɗo ma laysa laka konko alanama bi e mum ilmum gandal inna sam'a no noppi ɗi wal basara e gite ɗen wal fuada e ɓerɗe ɗen kullu ulaika kala ɗiɗo kana laatike annugay golle mum ɗen mas'ulan ko landitete ɗum wala tamsi wota yahu fil ardi ka leydi mara han harayda ñaaƴa bunga innaka no an lan tahrija al arda a wawata tufugol leydi ndin ko dolnuɗa o si a tippi walan tabluhal jibala a yettotako kadi pelle ɗen tuulan jundi kullu dhalika kala ko jantaɗo kana laatiki sayi u bone mum on inda rabbika ka joni maɗa makruhan ko aña ɗum zalika ko jantaɗo mimma awha ko immorde konko wayni ilayka faade maɗa rabbuka joni maɗa minal hikmati immorde gandal wala tajal wota watti ɗum allah e wondude allah ilahan akhara reweteɗo goo fatulga sakko bugeɗa fi jahannama ka nder yite jahannama maluman ko a felniɗo madhuran ko a riwaɗo ɗum woni raɗaɗo afa asfakum ɓe hara hertinanayi on rabbukum joni moɗon bilbanina ɓiɓɓe worɓe ɓen wattakaza o jogito kanko minal malaika timmorde malaikaɓe ɓen inasa rewɗinaɓe innakum no onon lataguluna hiɗon wolde ɗo kan qawlan konngol asima mawnugol ko koyno toon ko malaikaɓe ɓe woni ɓiɓɓe allah e piikoɓe rewɓe wala gad sarrafna gom ɗi men fensiti fi hadha alqur'ani nder nde jangetede liyadhakkaru fi yoɓe wajitorde wama yazidum kono ɗum alaɓe ɓeydude illa nufuran sona dugugol gonga ɓul mako yonulaɗo law kana si latino maahu no wondi e makko alihatun sanamuji reweteɗi goo kama yaquluna wono ɓe woni wowlirde ni idan si ɗum waɗuno labtahaw ɗin sanamuji ɗaɓɓayno ila dhil arshi faade ka joma arshi on sabilan lawol no ɗi yara toon ɗi yeddodira e makko subhanahu kono senade wodanimo oye ɗum wa ta'ala o to wi amma yaquluna kay konko ɓen sirkoɓe woni wurde uluwan to wande kabira mawnde tusabbihu lahu no subon hinanademo assamawatu sabu kammuɗi ɗin jeeɗiɗi wal ardu e leydi ndi wa man fihinna ɓen wonɓe majji wa in min shay'in ala e hunde illa yusabbihu sona hinde subon hinade bihamdi wondude yettugol allah walakin kono non la tafkahuna onon on famata tasbiyawum subon hinagol piiji ɗi innahu no kanko allah kano sifori halima muññiɗo khafuran yafotoɗo wa idha qara'ata alqur'ana si a jangi alqur'ana ja'alna min waɗa e baynaka hakkunde mawɗa bayna alladina e ɓen la yuminuna ɓen ɓe gomnina bil akhirati ɗum kangal kalakara hijaban heeɗo masturan suuɗingo wa ja'alna min waɗa kadi ala qulubihim kado ɓerɗe maɓɓe a kinnatan omborde an yaftawuhu fiwata ɓe famo alqur'ana enen wa fi adanihim waɗa ka budde noppi maɓɓe waɗɗan teddele pahu wa idha dhakarta rabbaka si a jantike fi joni maɗa fil qur'ani ka nder jangetede wahda wara ko kanko tum wallaw ɓe huccita kamɓe sirkaɓe ɓen ala adbari ɓe dow ɓaɓɓe maɓɓe no furan hara ko ɓe doguɓe gonga on nahanu ko menen alamu ɓuri andude bima yastami'una bi konko ɓe woni heɗitade e muɗum id yastami'una sanga ɓe heɗitoto ilayka faade maɗa ene laaɗo wa idum e sanga tawi kamɓe najwa ko ɓe gundodira e ɓe id yaqulu tuma nde wiyata azalimuna toñirɓe keferu ɓen ɓe yeeto ɗimmoɓe maɓɓe ɓen in tattabi'una on ala e jokkude ɗo onon ɓe jokkuɓe o gorko illa rajulan sona gorko mashuran bilɗaɗo unzur dari taskoɗa kayfa ko honno darabulaka ɓe piranma al amsala mise ɗen fa dallu ɓe majji lawol ngol fa laysatina ɓe wawata sabila yi'ugol lawol feewa wa qalu heferɓe ɓen inni a idha kunna e yosi men laatiki isaman ƴi'e waru fatan e condi buku buku a inna e yomenen la mab'usuna ko men immintinteɓe halqan men wonta e tagu kadi jadidan hesu joma daali ɓuli yeeto ɓene laaɗo kunu si ɗon faala laate hijaratan kaaƴe aw hadidan ma jandi aw halqan ma tagu mimma yakbur konkono mawna fi sudurikum ka becce moɗon on immintinto fa sayaquluna ɓe innete man yu'iduna ko mon mo fillitoto tagu amen ngun ɓuli yeetoɓe allahi ko on allahjo fatarakum fuɗɗunoɗo tagugol on awwala marratin ka arande lawol fasayunkhiduna on say ɓe haylay ilayka faade maɗo ene laaɗo sa yetike ɓe ɗum ɗo ɓe hayla ru'usahum koye maɓɓe ɗen way ɓuluna ɓenne mata huwa ko honde tumanol ngal immital ɓuli yeetoɓe asano tijja an yakuna nde ɗum laatoto gariban ko ɓatti ɗum yawma yadu'ukum janto ñande allah noddoyta on fatastajibuna noto ɗon bihamdihi wondude yettugol mo wata zunnuna sikkon illa bistum on ñimano ka aduna illa galila sina seeɗani wagul makan li ibadi jiyaɓe am ɓen yaɓulu yoɓe wowlu allati ngol konngol hiyangol kañum asan ko ɓurgol moƴƴude inna cheytana no cheytane yanzahu o bonna e baynahu makkude maɓɓe inna cheytana no cheytane kanaw latani ke lil insani neɗɗanke aduwa gañomo binam ɓanguɗo ngaygu rabbukum ko joomi mon a'lamu bikum ɓuri on andude hoore moɗon
in yasha asimo fala yarhamkum o yurmina yo, aw in yasha ma asimo fala yuadhibukum o letta on. Wama arsalnaka min nulalima annabijo alayme dow maɓɓe wakilan deno. Wa rabbuka ko joomi ma alamu ɓuri andude biman fi samawati fi ɓen wonɓe ka kammuli wal ardi kalidi. Wala kad faddalna gomɗi men ɓurni baɗa annabiyina yoga e annabaɓe ɓen ala badin e dow yoga. Wa atayna men okki dawuda zabura deftere zabour nden. ɓul makiyo nulaɗo yeto sirkoɓe ɓen udu nodde alladina ɗin sanamuji zaamtum ɗi aaƴi ɗon ko reweteɗi min dunihi ko wori Allah fala yamlikuna ɗi wawana on kashfa durri ittangol on lorra sattede ankum gay moɗon wala tawilan ɗi wawata kadi waylugol alhaali mon on sino satti ɗi hoyinta sino hoyi ɗi sattinta kadi. Ulaika alladina ko ɓe woni ɓen yaduna hiɓe nodda yabtahuna hiɓe ɗaɓɓa ila rabbin faade ka joomi maɓɓe alwasilata ɓattorgal ayyuhum ko hombo e maɓɓe agrabu ɓuri ɓattagol Allah. Wa yarjuna hiɓe jorto rahmatahu yurmene makko ne. Wa yakhafuna hiɓe hula adabahu lette makko ɗen. Inna adaba rabbika no lette joomi maɗen kana latike mahadura ko huleteɗe. Wa in min qaryatin ala yimɓe saare yeddunde illa nanu sona menen muhlikuha men halka e himɓe nden ɗon saare qabla yawmil qiyamati ko waɗi ñalande dargal hewtude. Aw mu'adhibuha ma min lettiraɓe adaba lette sadidan tiiɗude. Kana zalika ɗum ɗo latike fil kitabi ka nder deftere lawi mahfuz mastura ko windi ɗum. Wa ma mana ana haɗali men an nursila nde men accitata bil ayati ayaje ɗen illa an kadaba biya sona ɓay fenninoɗe ala waluna adinoɓe ɓen. Wa atayna men addani samudankoɓe ɓen an nagata ngeloba ba mubsiratan ko feeñuba fa jalamu biha ɓe toñiri wargol ngeloba ba. Wa ma nursilu men accitata bil ayati ayaje ɗen illa tahwifan sona fi hulɓingol. Wa id qulna laka jandotumade men wiyannuma inna rabbaka no joomi maɗa a hata binnasi mo huɓɓindi yimɓe ɓen. Wa ma ja'alna men waɗali ar ru'ya koyɗol allati ngol araynaka ngol men hollunoma ene laaɗo illa fitnatan sona jarrabu e linnasi fi yimɓe ɓen. Wa shajaratal mal'unata e leggal huɗangal ñamoɓe ɗum ɓen fil qur'ani ka nder al qur'ana. Wa nukhawifuhum men hulɓinayɓe fama yaziduhum kono ɗum ɓeydataɓe illa tuhyana sona bewre kabiran mawnude. Wa id qulna jandotumade men dalanno lil malaikati malaika ɓen usjudu sujjane li adama fa sajadu ɓe sujji illa iblisa sona iblisa qalaw inni a asjudu e harami sujjanayi liman khalaqta fi on mo taguɗa tinan e loopal. Qala o inni ara ayta ka yii hadha alladhi o karramta mo teddinɗa alayya e dow an la in akhartani mi wondi si an nennanilan a waralilan ila yawmil qiyamati ha ñande dargal da atani kanna mi majjina zurriyatahu ɓiɓɓe makko ɓen illa qalilan sona seeɗaɓe ni. Qala Allah dalanimo idhab yaw faman tabiyaka kala jokkoyɗoma minɗum e maɓɓe fa inna jahannama no yite jahannama jazaukum woni joddi moɗon jaza an ko joddi mawfuran timmundi. Wastafziz dillinir man istatata on mo wawɗa minno e maɓɓe bi sawtika sowtoma ngon ɗum woni musique om. Wa ajlibi alayhim poɗiraɓe kadi bi haylika waɗɗiɓe maɓe wa rajlika e seppoɓe maɓe. Wa sharikuhum kafida e maɓɓe fil amwalika jawle harmuɗe wal awlade ka ɓiɓɓe zina. Wa idhum fodaɓe fodareji fenade. Wa ma yaiduhum shaytan shaytane ala fudugol jatiguiɓe mum ɓen illa hururan siwona hodo ɗum woni jamfa. Inna ibadi no jiyaɓe am ɓen moƴƴuɓe ɓen laysa laka alanama alayme dow ɓen ɗon sultanu dole fi majjingolɓe. Wa kafa bi rabbika jomima yoni wakilan faweteɗo e muɗum. Rabbukum ko jomi moɗon alladi woni on yusji lakum mono doginana on alfulka laaɗe ɗen fil bari ka mayude tabtaku fi on ɗaɓɓu min fadlihi immorde arsike makko on innahu no kanko kana sifori bikum e moɗon rahiman ko yurmeteɗo on. Wa idha massakum si memi on a durru sattene nen fil bahri ka maayo dalla majjira on mantaduna ɗin sanamuji ɗon ɗo noddude illa iyahu si wona kanko Allah tun noddoton ɗon. Falamma najjakum si o dandi on yoolagol ilal barri o artiri on ka jordi a aradatum ɗuro ɗon mo kadi. Wa kana al insanu neɗɗanke laatike kafuran ko dulluɗo. Afa amintum e onon on hooli an yaksifa bikum o mutinta on janibal barri ka bange jordi ton. Si tawi a daɗi yoolagol alumbi arti ka jordi hin a hooli ɗo kadi tremblement de terre wata wadde leydi ndin dimbo ɗon kadi a wolata ko ɗum. Afa amintum en hooli an yaksifa bikum wonde ma mutinta on janibal barri ka bange jordi aw yursilama o nela alaykum ɓe dow moɗon hasiban duluru kaaje. Summa refti la tajidu lakum hara on heɓanta hoore moɗon kadi wakilan faweteɗo e muɗum. Am amintum ka on hooli ka en wiide kum wonde ma o yiltitata on fihi ka maayi toon tarata nukra e lawol sakkitingol. Fa yursila on say o nela alaykum e moɗon ƴasifan sattudu wifugol minar rihi immorde e hendu. Fa yukhrijakum o yoolira on bima kafartum fi ko dulluno ɗon kon ka arande lawol. Summa refti la tajidu lakum haraka don heɓata hoore moɗon alayna e dow amen bihi fi ko min yooli on kon tabi an jokkowo landite ko fi hon ɗum mi yoolani on.
walagad karramna gombi men teddini bani adama ɓiɓɓe adama ɓen wa hamalnahum min rondika ɓe fil barri ka jordi wal bahri ka maayo wa razaknahum min arsikiɓe min attayibati laaɓuɗi dagiɗi wa faddalnahum min ɓurniɓe ala kasirin e dow ko ɗuuɗi mimman halakna immorde ɓen ɓe men tagi tafdilan ɓurnugol yawma nad'u janto ñande men noddiroyta kulla unasin kala yimɓe ɓen bi imamihim talki golle maɓɓe ɗin ɗo wona bi imamin imamu maɓɓe ɗo ko talki golle ɗin mo kala ko dossier mum on noddirte seede mum ko kwari kon yeeso ɗon daru yawma nad'u janto ñande men noddiroyta kulla unasin kala yimɓe ɓen bi imamihim talki golle maɓɓe ɗin faman utiya kala jonnitiroyaɗo kitabahu talkuru golle makko ɗen biyaminihi ka jungo makko ñaamo fa ulaika ɓen ɗon yaqrauna ɓe janggay kitabahum talkuru golle maɓɓe nden wala yuslamuna ɓe toñetake fatila yeru tuɓɓel tamaro wa man kana kala latinoɗo fi hadihi ka aduna ɗo ama ko bunɗo e yi'ugol gonga on fawwa on ɗon fil akhirati ka lahara kadi ama haray ko bunɗo wa dallu ko ɓurɗo majjude kadi sabilan lawol wa inno ko woni fi kaadu hari ɓe ɓattinoke kamɓe heferɓe ɓen sirkoɓe ɓen la yaftinunaka nde ɓe fitinte ɓe itte nelaɗo lilladi gannen hunde aw haynade men wayni ilayka faade maɗa li taftariya fiya fefido alayna dambita yamen hayrahu goɗɗum ngo ko wonande alqur'anare wa isan si ɗum ɓenni si ɗum waɗuno lattakazuka on sa ɓe jogitotoma halilan jatiguijo ɓenni nelaɗo change nde alqur'anare ɗo addanamen alqur'anare ɗo hara nden ɗon nde yennata sanamuji amen ɗin nde harminanta men ko welata men kon piiji welay ɗi men ɗin hara koko welata men kon nde innano dagi hara kadi nde wacci sanamuji amen ɗin on say en wona e jatigi allah e ndemo walawla an sabbatnaka si wona ko men tabintimma kon yo nelaɗo e hoore tawi ɗon lagad kitta hari a eppi tarkanu nde oñotoɗa ilayhim faade maɓɓe shay an hunde qalilan seeɗa idan si ɗum waɗuno la adaknaka min meɗinteno di'ifal hayati lette soweteɗe ka gurnan wa di'ifal mamate lette soweteɗe ka mayɓe summa refti la tajidu laka hara heɓanta hoorema alayna e doy amen nasiran walla e ɗoma wa inno ko woni fi kaadu hari ɓe ɓattike la yastafizunaka nde ɓe dimbete ɓe yaltini min al ardi immorde leydi ndin li yukhrijuka fiyo ɓe yaltini minaka leydi toon wa idan si ɗum waɗuno hara ko kamɓe yaltinnoma makka hara na nelaɗo na allah yeeti jibril yo yaw o yeeto nelaɗo ke hande wota waalu joni noon allah newnanima ya yaltu wa isan si ɗum wanno si tawi kamɓe tigui yaltinnoma la yalbasuna ɓe ñiɓatano khilafa ka ɓawa maɗa illa qalilan sina seeɗani hara men halkiɓe fo sunnata ɗum ko sunna man kad arsalna ɓen ɓe men nuli kabla ka aɗo maɗa min rusulina immorde nulaɓe amen ɓen wala tajidu a heɓanta kadi li sunnatina sunna men on tahwilan waylede aqimi salata ñinno julde nde yo nelaɗo dil duluki shamsi sanga dirtugol nangue ngen ila hasaki layli haka tumbo jemma wa qur'an al fajiri e jangge peera e jande peera al fajiri inna qur'an al fajiri no jande peera al fajiri kana latike masudan ko seyditetende wa min allayli ka jemma fatahajjad bihi tampir alqur'ana on ɗum woni nafirde nafila tan ɗum wona ɓeydari laka fi maɗa asano tijja an yabathaka nde darno e ma rabbuka jomi maɗa maqaman e nokku mahamudan yettiniɗo wagul mako rabbi joma adkhilni nadiranka gabru am mudkhala sidigin natande moƴƴude wa akhrijni yaltinoyami kadi e gabru andum mukhraja sidiki yaltande moƴƴude waja alli waɗana ala milla ɗum ka immorde ka maɗa sultanan dalil nasiran walli dorreɗo ma inna waqulu wi yo nelaɗo rabbi joma adkhilni nadiran ka saare madina mudkhala sidikin natande moƴƴude wa akhrijni yaltinami ka saare makka mukhraja sidikin yaltande moƴƴude waja alli waɗana ala milla ɗum ka immorde ka ma sultanan dalil nasiran walli dorreɗo waqul mako e nelaɗo ja al haqqu gonga on ari wa zahaqa al batilu fenande nden fuuyi innal batila no fenande kana latike zahuqan ko fuuyay ɗum wa nunazzilu meɗen tippini min alqur'ani immorde jangetene nden ma huwa konko tawi kañum shifa um ko cellal wa rahmatum ko yurmede lil mu'minina fi gomninɓe ɓen wala yazidu zalimina kono ɗum ɓeydata toñirɓe kefiru ɓen illa hasaran siwona perdi wa idha an amna si min nemini min moƴƴike alal insani e dow neɗɗanke on arada o ɗuuro dewal ngal wa na'a o liiƴa bi janibihi bange makko ɗen wa idha massahu si memimo asharru bone sattende kana o laato ya usan ko taƴiɗo ɓuli yetoɓe nelaɗo kullum kala moɗon yamal no gollude ala shakilati e dow nokku muɗum fa rabbukum ko jomi oɗon alamu ɓuuri andude biman huwa on mo tawi kañum ahada ko ɓurɗo fewde sabilan lawol wa yasalunaka ɓe landotoma e nelaɗo anir ruhi fi ruhu on ko fi on ɗum o aya ɗo tippani ibnu abbas inni galat quraish ko quraish yankoɓe ɓen wiyani lil yahud al yahudankoɓe ɓen ɓenni ɓe utuna shay an nasalu anhu hadha rajul quraish yankoɓe ɓen yeey ka al yahuda ɓenni okke men goɗɗum
tindine men goɗɗum ko men yamen lando o adenjo amen hara ɗon si men landike mo vraiment men koolay mo moƴƴa faqalu ɓe innimo ɓe yeeti ɓuraysankoɓe ɓen kamɓe al yahudankoɓe ɓen ɓenni saluhu ani ruhu ɓenni yahe lando ɗon mo fi ruhu on woni ruhu ɗo e taw ɓe hewtu hari Allah yeetike mo onni wa yasalunaka ɓe ara joni ɓe landoma ani ruhi fi ruhu joni on e hino ko woni réponse on qul a yetotoɓe a ruhu min amri rabbi ko jeeya ɗum e yamiro ko fiyake joomi an ko Allah tun andi fi ruhu on wa ma utitum onon yimɓe ɓen on okkaka minal ilmi immorde gandal illa galilan sina seeɗani wala in shi'na si meɗen falano la nazhabanna men naɓay billadina en alqouranare aw haynade men wayni ilayka faade maɗa thumma rifti la tajidu laka hara kadi a heɓanta hoore maɗa bihi fi artir gonde alayna e dow amen wakilan faweteɗo e muɗum illa rahmatan sona yurmede tun min rabbika immorde ka joomi maɗa waɗi men accide ka ɓernde maɗa min yejjintinarima alqur'ana Allah ini simo faala o yejjintinani laɗo o monta few ka ɓernde makko o fina hara fuu so andata hara kadi o mara wallo muɗum arde mais on ko yurmede illa rahmatan sona yurmede min rabbika immorde ka joomi maɗa taraknahu men accide ma fuusan hida hunjide fi sadrika ka ɓernde maɗa wa sadri ashabika e ka ɓerɗe kadi ɗimmoɓe maɓe min waɗi buy kadi wonɓe entourage ma o hara no hunji qur'an inna fadlahu no moƴƴere makko nden kana laatika layde kay dow maɗa ene laaɗo kabiran ko mawnude ɓul makuyo nulaaɗo la inijitama atil insu si yimɓe ɓen fof tummodiri wal jinnu e jinnaji ɗin ala an yaatu fiyo ɓe addu bi misli hasal qur'ani sifa nde jangetede la yatuna ɓe wawata addude ɓe misli sifa mayre walaw kana haysi laatike baɗum yoga maɓɓe libadin wonande yoga jahiran ko wallidiray si yimɓe jinna fof tummodiri fi addugol sifa qur'an ɓe wawata wala gade sarrafna gom ɗi men fensitani linnasi yimɓe ɓen fi hadal qur'an e nder de jangetede min kulli mathalin kala misal fiyo ɓe faamude fa aba kono no sali actaru nasi ko ɓuri ɗuɗde yimɓe ɓe illa kufura sona yeddugo wa qalu heferɓe makka ɓen yeeti nelaɗo ɓenni lan nu'mina laka men hoolotakoma hatta tafjura lana ha tubbitana men minal ardi immorde ka leydi amen makka ɗo yambu am ɓulli aw takuna laka ma latanoma jannatu ngesa min nakhilin immorde tamaro wa inabin e inabu fatu fajjira tubbita kadi al anara candi ɗin khilalaha hakkunde ngesa mban toon tafjiran e tubbitugol aw tusqita samaa ma ɗum liɓa kammu ngun kama zaamta wano aƴorɗa noon alayna liɓago e hoore amen kisafan kunte aw taatiya billahi ma addana men Allah wal malaikati adda kadi malaikaɓe ɓen kabiran hara meɗen tinodiri e maɓɓe aw yakuda laka ma latanoma baytun suudu min zukrufin hara ko kange ndu fof ndu darnira aw tarqa ma ƴawa fissamay ka kammu walan nu'mina min hoolotako kadi li ruqiyi ka ƴawgol magol hatta tunazila ha tippina alayna e dow amen kitaban deftere nagra hunde men jangata ɓenni tanke a waɗali ɗiɗo men hoolotako Allah darani mo ɓuuli yeetoɓe subhana senade wodani rabbi joomi an hal kuntu min mi laataki illa basharan siyona ko mi ɓandinkejo rasulan nelaɗo wa ma mana annasa haɗali yimɓe ɓen an yuminude ɓe gomɗinta id ja'ahum tumade arnoɓe alhuda peewal ngal illa ngalu siyona ɓayɓe inni a ba'atha llahu e hara Allah imminay basharan ɓandinkejo rasulan yo wonu nulaɗo ɓenni me si Allah no falano nirgol nelaɗo e men ko malayka o waɗayno ɓuli yeetoɓe law kana si laatino fil ardi ka leydi toon malaikatum malaikaɓe yamsuna ɓe no seppa mutma innina hiɓe deeƴi hara si tawino ko malaikaɓen wonno citoyen ɓe ɓen ka leydi gara ko ɓen occupi e cuuɗi ɗin ko ɓen wonno ga la nazzalna men tippinano alayme dow maɓɓe mina samay morde ka sama malaikan kejo rasula yo wonu nulaɗo piiji ɗin koko yaadi kon ka ɓay ko yimɓe woni ga so adday nelaɗo ko tagaɗo addata wawɗo wano meɗen siko malaika kadi wonno ga place meɗen so adday nelaɗo maɓɓe ko malaikaji o nelayno e maɓɓe naata gaɗo donc koko yaadi kon ɓuli yeetoɓe nelaɗo kafa billahi Allah yoni shahidan seeditiɗo bayni wa baynakum hakkude an e moɗon wondema min komi nulaɗo innahu no kanko kano sifori bi badi e kuuɗe jiyaɓe makko ɓen hadiran ko humpitiɗo basiran sutiɗo wa man yahdillahu kala mo Allah fewni fo wal muhtadi kon woni fewɗo wa man yudlil kala mo Allah majjini falan tajida lahum a heɓanta ɓen awliya a weldiɓe min duni ko wori Allah kono fewna ɓe wa nahsuruhum men moɓay ɓe yawmal qiyamati ñande dargal ala wujuhi me dow gueece maɓɓe ɗen umyan hara hiɓe wumiɗi wa bukman hiɓe boɓiɗi wa summan hiɓe faaɗi ɗum woni ɓe pahiɗi ma wahum merɗe maɓɓe nen jahannama ko jahannama kullama habat
tuma kala yite ngen ɗani zidnahum min ɓeyrana ɓe sa'iran dulbayge zalika ɗum jazaa'uhum ko joddi maɓɓe ndinni bi annahum sabuno kamɓe kafaru ɓe yeddi bi ayatina ayaja men ne wa galu ɓe inni a idha kunna e yosi men laatike isaman ƴi'e wa rufatan e condi buku buku a inna e yomen ne lama busuna ko min immintinteɓe halqan men wonta e tagu jadidan hesu awalam yaraw e ɓe darata tasko anna allaha wonde man walla alladi on halaka samawati taguɗo kammuɗi ɗin walla arda e leydi ndin qadirum ko wawɗo ala an yahluka nde o tagata kadi mislahum sifa maɓɓe wa jaala lahum waɗani ɓe ajalan lajal laaray ba ngal sikki ala fiye muɗum ngal o immintintaɓe fa aba kono no sali aljalimuna toñirɓe keferu ɓen illa kufuran sona yeddugol ɓul yeetoɓe nelaɗo law antum si tawno ko onon ɓe yimɓe tamlikuna jogitino khaza'ina sottirɗe ngaluji rahmati rabbi jurmede joomi anden isan on tuma nun si ɗum waɗuno la am saktum on jogitotono ha satta ken khashiyatal infaqi sabu kulol dépense gol si tawno ko tagaɗo arsi kayno yimɓe ɓen o oxygéne koko fofata free of charge hara yoɓata bill fuy siko tagaɗo jogitino ɗum mon frère a andayno gonɗum innete neɗɗo tagaɗo no bonani ɗimmojo mo ɓuri piiji ɗin fof ko Allah tigi wonɗo o aliñu laabi tati wondema tagaɗo no wuddi koko fofata ɗo ndu hendu free hara bill alata siko tagaɗo ɗum o adday no bill a yoɓay a yaali ko tagaɗo contrôle kon fof a yoɓay bill fi ɗum ka no wodi ɗo ko tagaɗo moƴƴini ko utilisata hara a yoɓata ko ɗum waɗi kala ko tawi a wawata wonde ɓawo mum Allah eni ɗum ɗo mi akkirta tagaɓe ɓe non ɗon ko kanko distribuata par ce que mo andi ko kanko tum wawete o acce ɗon kadi mais si ɗimmojo ma wawima ɓul yeetoɓe nonaɗo law antum si tawno ko onon ɓe yimɓe tamlikuna jogitino khaza'ina sottirɗe ngaluji rahmati rabbi yurmede joomi anden isan on tuma nulla am saktum on jogititono ha sarta ken khasyatal infaqi saabu kulol dépense gol wa kana al insanu neɗɗanke laatike gaturan ko wudduɗo ɓul yeetoɓe nelaɗo wala gadata awa luɓanden ɗon deftere min ɗon ngol ɗon ɗerol alaɗo wala gad atayna gom ɗime o ki Musa nabi Musa tisa ayatin ayaji jeenayi bayinatin ɓangude fas Allah ndi bani Israila ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓen id jaahum tumande arnoɓe tumande Musa arnoɓe fa qala lahu wiyanimo fir'auna inni no min la azunnuka miɗo sikkuma tun ya Musa an yo Musa mashura ko a bilɗaɗo qala annabi Musa makanimo laqad alimta gom ɗi hiɗa andi an fir'auna ma anzalati pinali haulai ɗe ayeje ɗo illa rabbu samawati sona joma kammuɗi ɗin walla ɓerini ɗin basaira ɗum ko tasakuye wa inni kono min la junnuka miɗo sikkuma tun an kadi ya firawna an yo firawna mathbura ko a halkiɗo fa arada firawna faala an yastafizahum nde o dillinta ɓe min al ardi ka leydi fa akhrajna walla daali men yoolimo wa mammahu e ɓen wonduɓe makko jami'an ɓe fof maɓɓe wa ɓulna men wiyani min baadi ɓawo yolgol mo li bani israila ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen uskunul arda hoɗe e leydi ndi fa ida jaa si ari wa'dul akhirati fodore sakkitide nden ji'ina bikum men addoyay on lafifa ara ko on jillodirɓe wa bil haqqi ko e gonga anzalnahu men tippinirde wa bil haqqi ko e gonga nasara nde tippori wa ma arsalnaka men nelalima illa mubashiran sewna fiya weltinirgon ɓimɓe ɓen natugol aljanna wa nazira hulɓinira yedduɓe ɓen natugol yiite wa qur'anan nde ko jangetende faraqnahu men sirndi ayeje mayre on li taqra'u fiya jangude ala nasi do yimɓe ɓen ala muksin e hoore no deƴiri wa nazzalnahu men tippinide tanzilan tippingol qul ma kamɓe neraɗo aminu bihi gomɗine alqur'ana aw la tu'minu ma accon noon hara on gomɗinali alqur'ana innal lazina no ɓeya noon utul ilma okkaɓe gandal min qablihi ko waɗi alqur'ana tippaɗi ɗum woni ceernoɓe ɓen ka alyahude ka nasara ida yutla si nde janngama alayɓe dow maɓɓe yahirruna ɓe suuya lil asgani e tiiɗe maɓɓe ɗen sujja ɗan hara ɓe sujja wa yaquluna ɓe inna subhana rabbina senade wodani joomi amen inna ko woni fi kana laatike waatu rabbina fodore joomi amen nde la mafula ko huwete ɗum wa yahirruna ɓe suuya lil asgani e tiiɗe maɓɓe ɗen yabkuna e ɓe wulla wa yaziduhum ɗum ɓeyda ɓe husu an yankinare sujud
Bismillahirrahmanirrahim. Qul yeto ɓe nelaɗo udu'ullaha noddiremo Allah awidu urrahman maɗum noddiromo rahman ayyamma tad'u goto kala e ɗeɗo ko noddirɗonmo falahu ko kanko jeeyi al asmaul husna inɗe ɓurɗe laɓeɗe ko fihon ɗum o aya ɗo tippi oɗo ko tippani sababuha anna al kuffara sami'u nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yad'u ko heto ɓe ɓen nani nelaɗo no waɗa torare e moynude ya allah ya rahman ya allah ya rahman wotoro faqalu in kana muhammadan la ya'muruna bi du'ai ilahi wahidin wa ha huwa yad'u ilahayn ɓenni ndare muhammad no yeeto en yo en noddu allahjo goto pet ye rew goto pet kanko noon hino jooɗi ɗo imo noddude allah ɓe ɗiɗi oyano inne allah oyano inne arrahman ɓe wohli ɗum tum fa nasalatil aya on tippani fi hon ɗum mubayyinatun aya on ɓanginani ɓe annahuma wondema ɗo ɓeɗo ɗiɗo oyinteɗo allah o oyneteɗo rahman li musamma wahidi ko goto innete ɗeɗo ɗiɗi hayenen ka pulanodi woɓɓe go inneteɗo amadou ɓennamo nduru bala ɓennamo saliu kadi ka ko haden jogoto noddirte ɗen ɗon ɗiɗi kala donc aya on tippini ɓe he kono ko goto innete allahu e rahman fou ko allah ini ɓe qul yeeto ɓe nelaɗo udu'ullaha noddiremo allah awidu urrahman ma noddiromo rahman ayyamma tad'u goto kala e ɗeɗo ko noddirɗon mo falaw ko kanko dani al asmaul husna inde ɓurɗe laɓeɗe wala tajar wota feññi bi salatika ka julde maɗa jangin on wala tu khafit biya wota suuɗumo kadi ha ɓeɓe wonduɗa juulude ronka nande wabtahi jogi to bayna zalika hakkude feññingol e suuɗugol sabila lawol waguli yeeto ɓe nelaɗo alhamdulillahi mi yetti allah alladi on lam yattahis mo jogitaki waladan ɓiɗɗo walam yakun lahu latanaki mo sharikun kafiɗaɗo fil mulki kalamu walam yakun lahu latanaki mo waliyun giɗo mina zulli sabu ronkere kala kaduna ɗo ko ɗaɓɓirta jatigi ko fi ñande goo si a maapike konko an a wata wadde hara jatigi ma nowama waɗande ɗum non no faami ko common sense tagaɗo fof no andi ko won ɗum weldante ka aduna ɗo ko inugol intérêt ji ɗin ok allah kanko noon si o ƴettima jatigi kanko na fiya waɗanmo piwum kumhoron o haton jina fuy e ma kanko ko fof ko yewi e makko yaha e ma hay hunde o maporta ko en ok joni jatigi ar ɗum ɗo lam fala waɗana par ce que mi ata waɗande oran non ko ɗum onni o mara jatigi har ko sabu ronkere jatigi o ƴetta en jatigi fi o arrangé an jatigi makko na fiya waɗanmo hay hunde fus o nidinaki e ma ayi ko ɗum woni walam yakun lahu latanaki mo waliyun giɗo jatigi mina zulli sabu ronkere hara sabu fi ko wata waɗande ko goore makko e giɗo makko gar waɗanamo non wa kabbirhu mawni mo takbiran mawningo suratul kahfi simore fi fammere nden no jante e maggol bismillahirrahmanirrahim yo allah ko barke bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi yettore nde wodani allah alladi on anzala tippinɗo ala abdi e dow jeyaɗo makko on alkitaba deftere alqurana nde walam yajal lahu waɗanalde iwajan o ñaare qayyiman ko fewunde ayeje muɗum qayyiman ko ñiɓude sari aji muɗum ko won ɗum woni ɗo qayyiman ko wonnema lurral ala e mayre li yunzira fi yo wajorde ba'san fi lette shadidan tiiɗuɗe milla dunni iwrede ka makko woy bashira o welnira kadi almuminina gomniɓe ɓen alladina ɓen yamaluna golla ɓe salihati golleji moƴƴuɗi anna lahum mondene man wodani ɓe ajaran joddi hasanan labandi makithina ko ñiiɓay ɓe fi e ndin joddi ɗum woni aljanna abadan pooma allahumma jalna mahum wa yundira o jertinira alladina ɓen ngaalu wiɓe ittakasallah walla no jogiti waladan ɓiɗɗo
malahum alanaɓe bi e wolugol gol konngol min ilmin gandal wala li abaihim alana kadi babiraɓe maɓɓe ɓe kaburat mawni kalimatan konngol tahruju ngol no yalta min afwahim ka kundule maɓɓe ko ko ɓe no inde allah no mari ɓiɗɗo in yaquluna ɓe ala e wolde illa kadiban sona fenade fala allah ka no gasa anne laaɗo baahi ko a tampinayɗo nafsa ka wonki makin ala atharim e dow batteji maɓɓe ɗin kamɓe ɓe yedduɓe illam yuminu si tawi ɓe gomɗinali bi hada al hadisi nde alqouranare asafan ka sunagol inna no minen jaalna min waɗi ma alal ardi konko woni ka hoore leydi zinatan laha cuɗari fi leydi ndin linabluwahum fiyo min jariboɓe ayyum ko moye maɓɓe asanu ɓuuri labede amalan golle wa inna no minen la jailuna ko min waɗayɓe ma alayha konko woni e hoore leydi ni saidan condi jurusa muncitini am hasibta ka a sikkuyo nelaɗo anna ashabal kafi wonde ba yimɓe ɓen ka fammere warraqime alluwal ka inɗe maɓɓe ɗen windi ɗon kanu ɓen latino min ayatina immorde ayaja men ɗen ajaban hunde hawnide id awa janto tuma nde soroyno alfitiyatu sukaɓe ɓen ilal kafi ka fammere fa galuɓe inni rabbana jomi amen atina ukkumen milla ɗum ka immorde ka maɗa rahmata yurmede wa hayyi ilana heɓilanamen min amrina immorde fiyake amen on rachada peewal ɓeɗo ko sukaɓe dugunoɓe lanɗo ɓe naati e fammere ɓe waali allah ɗannini ɓe duuɓi 3 duuɓi 9 ko findini ɓe wa qala almufassirun anna malikan jabbaran yusamma daqiyanus ko lanɗo no woduno inneteɗo daqiyanus lanɗo dundarankejo toñowo jahara ala baldatin min biladi rom o feeñu e saare e nder leydi rom ɗin tudu a nden saare no inne ka wonnoɗon tartus ba'da zaman isa alayhi salam ɓaawo annabi isa feƴƴugol o lanɗo ari daqiyanus wa kana yad'u nnasa ila ibadati l asnam o forsa yimɓe makko ɓe yo ɓe rew sanamuji makko ɗin ko sanamu rewete wa yabtulu kullu muminin la yastajibu li dawati addalla kala innoɗo kañum ko allah gomɗini ko tagu ɗon leydi e kammo an ko ɗum ɗon rewata o wari ko piiji ɗiɗi rewa sanamuji ɗin ma o wari kanko daqiyanus hatta azumatil fitna ala ahadil iman tay non joni fitna on ɗuuɗi e dow yimɓe gomɗinɓe allah ɓen tay joni probléme gomɗinɗo allah kala ka yiyaɗa ko a wareteɗo si a inni tun ko tagu ɗon leydi e kammo rewata an ko probléme a yiɗi probléme donc ɓay probléme on tiiɗi e hoore yimɓe gomɗinɓe ɓen allah falamma ra al fityatu zalika ɓe sagataɓe noon ɓe daari ɗum ɗo ɓe jooɗi ɓe miijiti ɓe tawde kamɓe ko allah ɓe rewata ɓe jaɓata rewgol sanamu hasinu ɓe suni husnan sunnu shadidan tinɗo ɓe maapi par ce que kamɓe ɓe falaka rewde sanamu joni noon ɓay ɓenni kamɓe kadi ɓe rewata sanamu wa balaka amruhum habaruhum al malik al jabbar goɗɗo go yayyeti lanɗo o inni a sagataɓe kadi no ɗo e quartier ɗo kamɓe kadi ɓe ala jabde ko rewgol sanamuji ɗin ɓenni kamɓe ko tagu ɗon leydi e kammu ɓe rewata fa ba'asa fi talabihim lanɗo on nelani ɓe ari falamma mathalu inda al malik ɓay ɓe hewti kalan ɗon tawa'adahum bil qatli illam ya'budul awsan wa yazbahu litawahid lanɗo ngini ɓe ok non ɗo si on rewali sanamuji andi hirsa noon ɗi kadi mi waray o fa waqafu fi wajhihi ɓe dari yeeso lanɗo on ɗon wa azharu imanahum ɓe feññinani lanɗo on ko ɓe gomɗiɗi kon allah wa qalu ɓe inni rabbuna rabbu samawati wal ard ɓenni menen ko jeyi men ko jeyɗo leydi e kammo lan nad'uwa min dunihi ila min rewata goɗɗo goo min acca ɗum ɓe dari yeeso lanɗo on ɓe wooli ɗum ɓay ɓe wooli ɗum fa qala lahum lanɗo on inni ɓe innakum fityan hadisatun asnanukum o inni onon kon paykoy so hiɗon calenjinnomi ɗo kon paykoy duuɓi mon to waali taw hiɗon tindade ɗo ko mawɓe mon ɓen huuli o inni joni noon asta'zinukum wa qad akhartukum ila al hadi joni mi junni on tan yahe ha jango yahe miijito ɗon ha jango aro ɓay ko on paykoy litaraw ra'ayakum fi yon daaru ko on ɗum miijitoyto ɗon e nder o jemma ɗo ɓe yalti ɗon tun wona e pular ɓe innay si jemma lombike aray an kadi si goɗɗo kammanima an si jemma lombike aray a daɗay mo ka par ce que an kadi a waɗay piiwoy goɗɗo to ka ok donc o acciti ɓe tun inni yahe miijito ɗon mi acciti on ha jango fa harabu layla jemma on jemma ɗon ɓe desidi ɓen yoɓe yaltu saare nde donc yoɓe dogu
ɓe yalti noon wa marru bira'i koye nder noon ko ɓe yaltayno saare nde ɓe rewi ɓe tawi goɗɗo no ayna ngesa wa ma'ahu kalbu on no jogii barel ka ngesa mum o landiɓe kontonde at ɓe ni amenen min décidi yaltugol nde saare men ɗo par ce que min rewata sanam ko tagu ɗon leydi kam lanɗo noon kam banime donc minen ɓe yalde oy ne ha beela yaade fatabiyaw mon noon kadi jokki ɓe seppi noon jemma on fof falamma kana saba weeti noon bimbi tun awaw ilal kahaf ɓe décidi andiɓe ko joguɓe laamu dange ɓe huli ɓe ndi yo ɓe naati ka fammere ɗo ɓe suuɗo ɓe naati ka fammere tun Allah ɗannini ɓe ɗo ɓe ɗaani duuɓi 3 duuɓi 9 hiɓe ɗaani awaw ila alkafi wa tabi'ahum almalik wa junduhu falamma wasalu ila alkafi haba rijal lanɗo on e entourage makko on fof ɓe jokkitiɓe mais ɓe hewti tun ka fammere ɗon ɗen yimɓe ɓen fof huli natugol ka fammere wa fazi'u min adduhuli alayhim fof ɗenƴi o yiyay ga par ce que ɓe naatuɓe waali ɓe ɗaani tun Allah hibbiniri wi e maɓɓe a yiyay ɓe tun doga ka ɓe ɗaani ɗo et puis hara gite ɗen kadi no udditi joni noon ɓay ɓe huli naatugol ɗon faqala al malik lanɗo on inni saddu alayhim babal khar lanɗo in yoke ferme dambugal fammere nden ɓe maya nder ɗon a naati e fammere goɗɗo iwtiri ɓaawa uddi dambugal ngal ɓay fenêtre ala fammere mara fenêtre lanɗo on inni yo ɓe udi ɗum hatta yamutu fihi ju an wata on inni fi yo ɓe maayi toon heege e ɗonka ɓay noon o wowli ɗum mais si Allah no jogiti affaire ji maɗi are lanni ok joni wa algallahu Allah bugi ala ahlil kafi e hoore ɓe sukaɓe naatoɓe ka fammere ɗo o bugi e maɓɓe an nawma ɗoygol ene ko finuɗo hulata goɗɗum ka ɗaniɗo no hula ok joni noon Allah inni mi aranzay o aranzugol on taw ara nun ɗum miɗo ɗanninde on ɗaniɗo mara probléme ɗaniɗo mapaki ɗaniɗo hula joni noon ko ɗum o ɗannini ɓe ɗon duuɓi 3 duuɓi 9 fa bagaw ɓe hedditi ka nder fammere ɗon naimina hiɓe ɗaani wahum kamɓe la yadruna ɓe anda hiɓe ɗaani ɗon salasu mi'a wa 9 sinin duuɓi 3 duuɓi 9 summa aygazahumullah Allah findinoyɓe ɓay ɓe fini wa zannu ɓe sikki annahum no kamɓe aqamu ɓe ñiiɓi ɗon yawma ñallal gotal aw bada yawmin ma feccere ñallal kala ɗaaniɗo si a fini ko montre on darata fewno ka finɗa ɗon tun tanke a dara a wata harayɗa notion de tan on ala e maɗa a wata andude ɓay noon ɓe fini wa sha'aru bil ju ɓe mo kala maɓɓe watta nayi tawi no weela hiɓe weela fa ba'asu ahadahum li yastari lahum taman ɓe inni boyyo goɗɗo e maɓɓe yahi sodana ɓe ñamete ɓe kutiji ɗon mbuɗi ɓe junni goɗɗo yonɗo yaw sodano yaɓe ñame wa talabu minhu attakhaffi wal hazar ɓe inni mo men henoma ɗo noon ko ya ñentogo e suuɗoɗa kadi ɗanndi ko lanɗo doguɗen nayo goɗɗo faamu fi meɗen ɗo ɗe ɓe yeeti ɗum e fasara on ɗon inni ok o sorti o yalti ka fammere joni mo yawde sodana ɓe ñamete hatta wasala al balda fa wajada ma'alimuha qad takhayyarat o ari o seppi o naati ka saare o tawi kala ko inneteno panneau de signalisation ji ɗin fof changama e nder saare nde tawi ko saare nde o anda kala wayruɗo ka mum ɗo duuɓi 3 hutuɗa ɗo ara e anda saare nde ok o tawi piiji ɗin fof qad takhayyarat ɗi sanji walam yarif adan tawi kadi o anda hay goto ɓe woni fottude fof hay goto o anda mo woni mo fotti o imo fottude ɓe ɓe o anda hay goto min ahaliha immorde yimɓe sarne faqala fi nafsi o miiji ka wonki makko la alli akhta'atu tariq o enno gasa mi majju laawol ngol naaka saare kami duwano arde ɗon mi ari gasa koye saare goo mi yehi o inni la alli akhta'atu tariqa ila al baldati no gasa mi majji laawol yahygol ngol ka saare summa shtara ta'ama o ari noon o tawi goɗɗo no yeeya ñamete oyno inni ok joni awa e sowdi o ñameteɗo o yiltito walamma dafa an nuɓuda lil ba'i ja'ala yuqallibu fi yadihi o junni o ya mbuuɗi ɗin tu yeeyo o ñamete ndaari mbuuɗi waylitiɗi tawi anda mbuuɗi wa yaqulu wa inni mo min ayna hasalta ala hazihi nuɓuɗ o inni me kon toytuɗa ɗi mbuuɗi yeeyo o ñamete on landima ɗum wajitama annas
on noddi yimɓe ɓen inni are ɗo goɗɗo no juni lanɗo mbuuɗi min mi andaɗi mbuuɗi. Yimɓe ɓen ari mooɓi wa ahasu yanzuruna li tilka nuɓuɗ ar ɗo ina addiɗi mi ndaara ar ɗo ndaara mbuɗɗi ɓe tawi ɓe andaɗi. Wa yajabuna ɓe haawi ɓe ngalɗi. Gorko on kadi no ndaarde ɓe mo jiɗi kon ɗum ɓe woni inude andaɗi mbuuɗi. Andi kanko mo hika ko ni mbuuɗi one ñaamede anda ɗum feƴƴino. Summa gaalu ɓeni mo man anta ya fata ɓeni ene suka ko hombo wonuma an ko a hombo la allaka wajatta kanzan ɓeni no gasa an ko a jooma jawdijo par ce que mi yirima ɗo mbuuɗi ɗum ɗo yetimen an ko a hombo fagala la o ni non na mi jooma jawdi fus wallahi ma wajattu kanzan woni mi wondi mi mara jawdi innaha darahima ɗo mi anni ɗi mbuuɗi ɗiɗon ɗo ko min e ɗimmoɓe an kotisi ɗi yomi ar mi sodanamen ñamete. Qalu lahu innaha min ahadin ba'idin min zamanil malik Dakyanus ɓenni awa ayɗi mbuuɗi jogiɗa ɗo onni ɓenni ɗi ko e jamanu neɓugu ɗi ñameteno jamanu lamɗo initenoɗo Dakyanus. Yala gorko ni wama faala o inni me Dakyanus no warruno awa kanko mo sikkude ko hankin ko ɓay kanko mani ko Dakyanus ɓe dogi kanko e gore makko o inni ko no waɗi Dakyanus. Galu mata min gurunin adida ɓenni me on mayi no waɗi duuɓi 300. Gala wallahi ma yusaddiquni ahadum bima aquluhu o inni awa hino on ɗo mi wondi ko mi faala on wowlande ɗo si mi wuli ay goto hoolotakola ɓenni ok ko ɗum faalaɗa men haalande o inni ɓe lagad kunna fityatun wa akrahana al malik ala ibadati l awsan o inni minen min e goreɓe an ɓen ko men sukaɓe ko lanɗo Dakyanus doluno men haɓɓiti be men rewa sanamuji makko ɗin fa harabna minhu ashiyata ams o inni ko on non men dogi hankin jemma par ce que kanko ko noon waanimo hanki par ce que ayay ka Qur'an o texte on tigi labisna yawman aw bada yawm o inni ɗo kasa ko ñallal ma fetkere ñallal me waali ka fammere o yeetiɓe ɗum ɗum o inni fa awayna ilal kaafi men yeyi men naatoyi ka fammere fa arsalani ashabi al yawma li astari lahum taban ɗimmoɓe am ɓen noon junninmi ɗiɗo mbuuɗi yomi ara hande mi sodanami ñamete par ce que ɓay min finita meɗen weela o inni fantaliqu ma'i yaade e an tun ilal kaafi ka fammere urikum asabi mi holla on goreɓe am ɓen are jokkolla mayi ɓe inni ok joni fata ajjabu bin kalami ɓay ɓe haawi ke ko wowli kon wa rafa'u amrahu ila malki ɓenni men yeetoto taw fiima lanɗo o laamiɗo na menen tun andata fiimaɗo ɗe ɓe yeeti lanɗo on arde entourage mum on ɓe fof ɓe jokkimo wa kana mu'minan salihan kono tawi o lanɗo laamiɗo fen ɗo tawi ko gomɗinɗo Allah ko lanɗo moƴƴo on ɗon nasana mo rewata falamma sami'a khabarahu kharaja al malik wal jundu wa ahlul balda ɓay lanɗo on heɗike ɓe wollenimo fi makko oyni ok o ƴetti entourage makko on fof ɓe immi ɓe yalti ɓe ari wa hina wasalu ila al khar ɓe jokkimo ɓe ari ka fammere ɓe hewti tun ka fammere sami'ul aswat fa zannu annahum rusulu Dakyanus goreɓe makko ɓe nani hito haalaji yimɓe ɓen e pucciɗi ɓe sikki ko yimɓe Dakyanus ɓe nangi gorejo maɓɓe on artidi donc fi yoɓe nangu ka fammere fa gamu ila salat ɓe mbi ɓe fof ɓe dari ɓe fuɗɗi juulugo fa dakhala al malik alayhim laamiɗo noon naati de gorejo maɓɓe on tawi ɓe juulude fara'ahum yusallun o yii ɓe dari hiɓe juulude falammantahu min salatihim o habbi ha ɓe salmini ɓay ɓe salmini anaga humul malik on ɗon lanɗo ari junni ɓe hoog mo kala e maɓɓe o ɗumanniɓe o lunniɓe wa akhbarahum o yeetiɓe annahu no kanko rajulun ko gorko mu'minun gomɗinɗo Allah wa anna Dakyanus wondema o lanɗo ineteɗo Dakyanus gad halaka o mayino min zamanin ba'idin e jamanu woɗɗuɗo wa sami'a kalamahu joni noon oɗo lanɗo heeɗi noon ɓen sukaɓe kamɓe kadi ɓe yewtimo wa qissa taw ɓe sifanimo qissa maɓɓe on wa arafa on ɗon lanɗo andi anna allaha no Allah ba'asahum o immintiniɓe e ngol ɗo afta duuɓi 300 duuɓi 9 liyakuna fiyo laato amruhum fiyake maɓɓe on ayatan mande linnasi fi yimɓe luttuɓe ɓen fiyo yimɓe luttuɓe ɓen andi jaka dargal daroto mo danike duuɓi 300 duuɓi 9 o fini fuy bontali e makko donc mo maayi immitoto on ɗon andi ɗum summa alqallahu alayhim nawma Allah ɗannini ɓe ɗon kadi kamɓe sagata ɓen ɗon o bugi ɗoygole maɓɓe wa qabada arwahu mo ƴettiti ruhuji maɓɓe fa qala nasu yimɓe ɓen yeetilan ɗon lanattakhizanna alayhim masjida ɓenni darnen juulirde ka hoore ka fureji maɓɓe ɗi won ɗon
ko ɗum woni ɓeeɗo. Allah yeeti noon nelaaɗo am hasibta ka a sikkuyo nelaaɗo anna ashabal kaafi wondema yimɓe ɓen ka fammere warraqime alluwal ka inɗe maɓɓe ɗen windi ɗon kanuɓe laatinoke min ayatina immorde ayaja menen ajaban hunde hawnide id awal fityatu janto suma nde sukaɓe ɓen soroyno ilal kaafi ka fammere fa gaaluɓe enni rabbana jumi amen atina okkumen min ladunka immorde kama rahmatan yurmede wa hayyi lana hiblana men min amrina immorde fiyake amen on rasadan peewal Allah daali fa darabna men pi ala azanin ka ɗo noppi maɓɓe ko ɗum woni men ɗannini ɓe fil kaafi ka nder fammere sinina duuɓi adadan limaɗi summa rifti basnahum men findinoyɓe lina alama fiyo men andu ayyul hisbayni ko mboye feddeji ɗi ɗiɗi asa ɓuri moftude lima labisu fi ko ɓe ñiiɓi konka fammere amadan dumunne muɗum nahanu menen na ɓussu meɗen qisso alayka e dow maɗo e annabijo nabahum habaru maɓɓe bilaqe hoore gonga innahum no kamɓe fityatun ko sukaɓe amanu gomɗinnoɓe bi rabbihim jomimum wa zidnahum men ɓeydani ɓe hudan peewal wa rabatna men fiɓi finde lima noon ala gulubim ka dow ɓerɗe maɓɓe id qamu tuma nde ɓe darino yeeso lanɗo on fa gaalu ɓe ennimo rabbuna menen ko jeeyi men rabbu samawati ko jeeyi ɗo on kammuli ɗin wal ardi leydi ndin lanna duwa menen men noddata men rewata min dunihi ko woori Allah ilaha reweteɗo goo lagad qulna gom ɗi hara men wowli idan on tuma sattatan fenade ha ulay ɗi ɓeɗo qawmuna yimɓe amen ittakasu kamɓe ɓe jogitike min duni ko woodi Allah ahliyatan sanamuji reweteɗi lawla yatuna ko nun haɗi ɓe adda ala yimɓe dow rewgol ɗin sanamuji bi sultani dalil mubinin ɓanguɗo faman aslamu ala ɓurɗo toñude mimman iftara e ɗi on fefiniɗo alala yo fawi Allah kadiban fenade wa id itazaltumuhum si on woɗɗitike ɓe wama yabuduna konko ɓe woni rewde illa la sona Allah fawu soroye ilal kaafi ka fammere yansur lakum on say sakanayi on rabbukum jomi oɗon min rahmati immorde yurmede makko nde wa yuhayyi lakum o heɓilana on min amrikum immorde fiyake mon on mirfagan newende wa tara shamsa yi ay nangue ngen ida talaat singe fuɗude tazawaru hinge oñora an kaafim gay fammere maɓɓe nden zatal yamini ka sengo ñaama wa ida harabat si nangue ngen no mutoyde tagriduhum nge accitira ɓe zata shimal ka sengo nano wahum kamɓe fi fajwatin hiɓe yaajende minnu iwrude ka Allah e dhalika ɗum ɗo min ayatillahi ko jeeya ɗum e ayaji Allah ni man yahdillahu kala mo Allah fewni fo wal mutadi ko on woni fewuɗo wa man yudlil kala mo majjini falan tajida lahu aybantamo waliyan giɗo mursidan fewnayɗo wa tahsabuhum a sikkay ɓe ay gazan ko ɓe finuɓe ɓay guite ɗen no udditi on kono kamɓe ruɓuɗum ko ɗaniɓe ko fiyonno mo udditani guite ɗen par ce que gandiɗuɓe ɓe wattani hakkil si guite ɗen no ombino e nder ɗin duuɓi 309 ɓe wumiɗayno donc ɗum waɗi Allah udditiɗe ɓe ɗani ɗo meyiɗe udditi koɗara ɓe wumiɗani wa tahsabuhum a sikkay ɓe ay gazangi ɓe fini wahum kono kamɓe ruɓuɗum ko ɗaniɓe wanu gallibuhum meɗen waylitira ɓe zatal yamini ka sengo ñaama wa zata shimali e ka sengo nan si ɓe walori o côté ɗo ha Allah waylita ɓe fiyota leydi ndi ñaamu ɓalli ɗin ɓe walora ɗo kadi ha o waylita ɓe wa kalbuhum rawandu maɓɓe ɗum baasi ɗum hari ko fontundu zira ayhi kolce mayru on bil wasidi ka ɓorgol fammere nde andi hari ɓe honduno e bariru ɗum woni ka la witta la ata siya ƴellitike alayme dow maɓɓe la wallayta a huccitay minnum immorde miri maɓɓe on firaran ko a doguɗo walla mo li'ita a heeway ɓernde ma nden heeway tew minnum immorde miri maɓɓe on ruɓankulol si a yi'iɓe tun a dogay ayi ayɓe tun hula mo hibbi mirin ɗon e maɓɓe wa kadhalika ko wanni basnahum men findiniri ɓe liyatasaalu fi yoɓe landodir baynahum hakkunde maɓɓe gala ga ilum wi'ogo wi minnum e maɓɓe kam labistum ko yeru jelu ñiiɓuɗon ɗo gaalu woɓɓe maɓɓe ni labisna en ñiiɓiɗo yawma ñallal aw bada yawmin ma feccere ñallal gaalu woɓɓe ni rabbukum ko joomi moɗon alamu ɓuri andude bima labistum fi ko ñiiɓuɗon konka fammere ɗo ɓenni faba asu nele ahadakum goɗɗo mon ɓe warigi kum wondude ɓi mbuuɗi mon haasi ɗiɗo ilal madinati ka saare falyanzur yo ndaroy ayyuha ko hombo yimɓe saare nden aska ɓuri laaɓude ta aman ñaamete falyatikum addana on bi risqi ñaamete minhu iwruɗo ka saare walyatalattaf kono yo ñento non wala yusiranna wota o so in bikum fi mon ahadan hay goto e nder yimɓe saare nden innahum no yimɓe saare nden in yazharu si ɓe ƴellitike alaykum e dow moɗon yarjumukum ɓe warday on kaaƴe aw yu'idukum ma ɓe yiltita on fi millatihim ka laawol dina maɓɓe sanamu walan tuflihu on maloytake le isan on tuma abadan pooma wa kadhalika Allah daali ko wanu ni a atharna alayhim men findiniri ɓe liyalamu fi yo ɓe andu anna wa'dallahi no fodore Allah nden fi dargal ngal haɓɓum ɗum ko gonga
wa anna sata no dargal ngal laara ba sikki ala fiha e maggal idh yatanazauna janto tuma nde ɓe jaaɓodiroyta janto tuma nde ɓe poɗɗodirta baynahum hakkude maɓɓe amrahum fi fiyake maɓɓe on kamɓe ɓe saare nden fagalu woɓɓe ni ubnu mahe alayhim ɓe dow maɓɓe ɗo ka fureji maɓɓe ɗin bunyanan maadi rabbuhum ko joomi maɓɓe alamu bihim ɓuri andugol fi maɓɓe qala alladina wi ɓen kalabu foluɓe ala amriɓe dow fiyake maɓɓe on lanattahidanna en jogitoto alayhim dow maɓɓe masjidan juulirde sayaquluna woɓɓe ɗon ni thalathatun hari koɓe tato rabi'uhum nawiɓe maɓɓe on kalbuhum ko rawandu maɓɓe noon wa yaquluna woɓɓe ɗon ni khamsatun hari koɓe jowo sadisuhum jeegamo maɓɓe on kalbuhum ko rawandu maɓɓe ɗum rajman ɗum ko piiji weddaɗe bil haybi e ko wirni wa yaquluna woɓɓe ɗon ni sabatun hari koɓe jeeɗiɗo wa thaminuhum jeetato maɓɓe on kalbuhum ko rawandu maɓɓe on ɗum qul ma kamɓe neɗaɗo rabbi ko joomi an alamu ɓuri andude bi iddatihim limore maɓɓe nden ma yalamum anda fi maɓɓe illa qalilun sona seeɗaɓe ni fala tumari wota wenju fihim fi maɓɓe illa mira an sona wenje zahiran feeñude wala tastafti wota landu fihim e maɓɓe min wala tastafti wota lando annelaɗo fihim e kamɓe alyahudankoɓe ɓen fihim ɓe fammere nde minnum immorde yimɓe alyahudankoɓe ɓen ahadan hay goto komin junnuma kon ka alqur'ana information on wonɗo ɗo ɗen no ɓuri wonɗo on ka tawrat wala taqulanna wota wi an kadi li shay'in hay e hunde inni no min fa'ilum mi huway zalika ɗum ɗon kadan jango illa an yasha allahu ronka wattugol ɗon si allah jaɓi waskur anditu ko fiyon ɗum o aya ɗo tippi sababu nuzul o ɗo aya anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama lamma su'ila an istati ashabil kafi ko ɓe landimo ɓenni enene laaɗo hiɗa andi fi sagataɓe natunoɓe waali ɗani e fammere duuɓi temettati e duuɓi jeenayi sifanoɗa men fimu faqala nelaɗo ma kani landiɓe ɓen hadan ujibukum jango mi jaaboto on o wattali si allah jaɓi fata akhara alwahyu anhu 15 yawma allah retardi wahyu on e makko balɗe 10 wahyu ara kosi wahyu le ari si o jaabo mais fi tun o en naali inchallah si allah jaɓi allah en ñokke mi retarda e 15 days si wahyu on ara noon si jaaboɗa ko ɗum allah innimo ɗo noon wala taqulanna wota wi'an hande kadi li shay'in fi hunde kaari inni no min fa'ilun zalika mi waɗay hunde kaari hadan jango illa an yasha allah ronka wattugol ɗon si allah jaɓi wadhkur rabbaka anditu fi joomi maɗa iza nasita si a yejjiti wa qul wi'u asanu tijja an yahdiyani de fewna tan mi rabbi joomi an li aqraba ko ɓuri ɓattade min hada e ɗum ɗo rasada peewal wa labisu sukaɓe ɓe ñiiɓi fi kahfihim ka nder fammere 300 sinina duuɓi temettati wasdadu ɓe ɓeyditi ɗon kadi 9 duuɓi jeenayi qul yeetoɓe allah o ko allah alamu ɓuri andude bima labisu fi ko ɓe ñiiɓi kon toon lahu ko kanko waɗani haybu samawati ko wirni kon ka kammulol ardi ka leydi absir bihi kawe yi'ugol mo kala hunde wa asmi kawe nanugol mo kala hunde ma lahum alanaɓe min duni ko wori allah min waliyi giɗo wala yusriku allah kafidata fi hukmihi e ñawore makko nden ahadan hay goto watlu janguyo nelaɗo ma uhiya konko wayna ilayka faade maɗa min kitabi rabbika immorde ka deftere joomi maɗa la mubaddila ala wattitowo li kalimatihi daaluyeji allah ɗi walan tajida a heɓata kadi min duni ko woori allah multahadan ɓarorgal wasbir muññintin nafsaka wonki makin ma alladina wondude ɓen sahabaɓe ma yad'una rewayɓe rabbahum joomi muɗum bil khadati bimbi walla siye kikiɗe yuriduna harayɓe faala wajahu yeeso makko ngon wala ta'adu wota yawtin aynaka gite maɗen anhum gay ɓen ɗon turidu harayɗa faala zinatal hayati dunia cuɗari gurdan aduna lannaydi o aya ɗo ko fi tippi fi muɗum ko oyneteɗo uyayna bun hisni wa ashabihi ko uyayna bun hisni kanko e ɗimmoɓe makko ɓen ata nabiya o ari ka annabijo on sallallahu alayhi wa sallama wa indahu tawino ka nelaɗo jama'atum min alfugara jama e wasuɓe hara fusɓe mara minhum no jeeya e ɓen salmanul farisi ari mi tawa wa alayhi shamlatu suf ko leeɗi ɓe ɓornotono gad orifa fiha faqala uyayn inni nelaɗo linnabi sallah sallam ama yuzika riha haulai onni nelaɗo luuri ɓe ndin tampintama est ce que ɓe luuɓa wa nahnu sadatun wa ashrafuha in aslamna yaslamuna so enni menelle ko menen woni kohoɓe ɓen ka leydi ɗo si men silmi tun yimɓe buy ara silma par ce que buy noon jokki men
wa ma yamna'una min ittibaika illa haulai o ni hay hunde non haɗali men jokkugol ma ene laaɗo siwna sabu ɓe ɗimmoɓe ma ɓe fanahihim anka hatta natba'uka o ni raɗoɓe sa raɗike ɓe menen men aray men silma si men silmi groupe buy kadi aray jokka men silma ɓay o woli ɗum aw iji allana majlisan walahum majlisan ma si tawi a raɗotako ɓe waɗanaɓe nokkure feere ka wernaɓe waɗanaɓe menen kadi nokkure feere ka wernaɓe fa hamma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yujibahum ila ma talabu nelaɗo himmiri ɗumni ɗum ka wonki makko ɓay mo faalayoɓe silmu aw ok waɗangol ɓeeɗa place feere fiyon ɓe arira silba ɗuma o himmiri ɗum tun kon ɗum allah yetimo falamma nazalatil aya on tippi e makko kharaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaltamisu haulai lfugara falamma ra'ahum jalasa ma'ahum aya on tippi tun e makko nelaɗo yaltigi san joni wasuɓe ɓen fof o ɗaɓɓitoyɓe o jooɗodi e maɓɓe kanko e makko e maɓɓe ɓay ɓe jooɗodike o inni alhamdulillahi mi yetti allah allazi on jaala waɗuɗo fi ummati ka mofte an man amarani rabbi ɓen ɓe joomi an tigi yamirinmi an usabbira nafsi ma'ahum yomi muññinti wonki anki wondude e ɓen ɗo ko ɗum woni allah yetimo wasbir muññinti yo nelaɗo nafsaka wonki maki ma allazina wondude e ɓen yad'una rewaɓe rabbahum joomi muɗum bil khadati bimbe wala siye kikiɗe yuriduna hareɓe faala wajahu weltare allah nde wala ta'adu wota yawtin aynaka gite maɗen annunga e ɓen ɗon turidu rayɗa faala zinatal hayati dunia cuɗari gurnan aduna wala tuti wota ɗofto man akhfalna ummu men soki galbahu ɓernde mum nden an zikrina gay jantagol fi amen wattaba o jokki hawahu beleɗe makko ɓen beleɗe makko nden wa kana lati amruhu fiyake makko on furutan ko halakuye wa qul makko yo nelaɗo alhaqu gonga on min rabbikum koye murde ka jomimo faman sha'a kala faalaɗo fal yu'min yo gomni waman sha'a kala faalaɗo fal yakfur yo yeddu allah daali inna no menen atadna men kambirani li zalimina fi toñirɓe keferu ɓen naran yiite a hata bihim no huɓidiɓe kadi suradigo ha kippodiji magge on wa in yastahithu si ɓe wullitike ɗonka ɓe nihi ɓe ɗonɗa yuhathu ɓe faabore bi ma in ndiyan kalmuhli wawɗan wasilata yinaɗo yashwihi ɗan ɓolta alwujuha gueece maɓɓe ɗen si a waɗi ni anni ya yaru hakke ko ɗan wuli guri ɗum ɗon fof ɓoltotoni yantaka nder gobleer hakke ko ɗan wuli bi'sa ɗum boni asharabu jaram wa sa'at yite ngen boni murtafaqan fowtorde innal ladina no ɓeya noon amanu gomni ɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi inna no menen lanu di ume yeɓata ajra joddi man asana o moƴƴindo amalan golle ulaika ɓeɗo ɗon no wodan ɓe jannatu adnin aljanna ñiɓal tajiri harano ila min tatim sengole maɓɓe al annaru canɗi yuhallawna hiɓe cuɗire fiya nder ton min asawira mulle juuɗe min dhabin immorde kange wa yalbasuna hiɓe ɓorno thiyaban conci hudran hakoji min sundusin immorde bagi hayfuɗo wa istabragin e bagi tekkuɗo muttakina ara ɓe soɓɓidi fiya ka aljanna alal araki e hoore danɗe aljanna ni'ima aljanna o moƴƴi athawabu joɗɗi wa hasanat o labama murtafaqan fowtorde wadribi lahum piyamɓe yo nelaɗo masalan misal fi aduna rajulayni worɓe ɗiɗo ka bani israil jaalna min waɗani ɗi ahadima goɗɗo maɓɓe jannatayni guesele ɗiɗi min anaɓin immorde inabu wa fafnahuma min hoɓiri kadi guese ɗen bi nahlin tamaroje wa jaalna min waɗi baynahuma hakkude majje zar an remru kiltal jannatayni goto kala e jardin ji makko ɗi ɗiɗi atatno hokka ukulaha dimɗe mum walam taslim o ɗuytantaki min e muɗum shay'an e hunde wa fajjarna min tubbiti hilalahuma hakkude guese ɗen naharan canɗi wa kana lahu latanimo samaru ɓiɓɓe leɗɗe fa qala o wiyani noon li sahibihi wondiɗɗo makko on wo wari kanko yo hawiru himo wenjude on o inni mo ana ko min aksaru min ka ɓurma ɗuɗude malan jawdi wa azumiɗo ɓurma teddude kadi nafaran golol wa dakhala o naati jannatahu ka jardin makko o wari kanko zaali mum o toñiri li nafsihi wonki makko kin saabu ko wuuli kon qala o inni ma azunnu mi sikkatode an tabida hadi ɗum ɗo lannayi abadan poma wa ma azunnu mi sikka kadi tode as-sa'ata dargal ngal qa'imatan ko darotongal wala in rudittu haysi mi yittitamale kadi ila rabbi ka joomi an laajidanna mi heɓoyay hayran min ha ko ɓuri ɗum ɗo moƴƴude mum kala bar ruttorde gala lahu jaabitimo sahibu wondiɗo makko on o wari kanko yo hawiri huymo wenjodirde makko o inni mo a kafarta e a yeddi billadi on allahjo halagaka tagudoma min turabin immorde mbulbuldi thumma refti min nutfatin immorde toɓɓere maniyu thumma refti sawwaka o fondinirma rajulan ko a gorko
lakin nasi ko woni huwa allah ko kanko woni allah rabbi kanko jeemi wala usiriku mimmi kapidata bi rabbi e joomi an ahadan hay goto walawla id dakhalta si taw noon tuma nde naatunoɗa jannata ka kan nder jardin maɗa ɓulta innuno masha allah ko konko allah muuyi waɗata wala la quwwata doole ala illa billah so wona ko yuri ka allah hanno ko ɗum ɓurno mamma ƴande in tarani kono si tawi a yiilan ana ko min aqalla min ka ɓurma fandude malan jawde wala dan e ɓiɓɓe fa asano tijja rabbi joomi an yu'tiyani nde okkatanmi hayran min jannatika ko ɓuri moƴƴude mba gesa maɗo wa yursila o nula kadi alayha ka jardin maɗa husbanan parñitte mina sama e morre kasama fa tusbiya jardin on wonta sa'idan bowal zalaga ɓorugal o wolide ɗum ɗo tun ɗum waɗi aw yusbiya ma wonta ma uha ndiyan gesa mam hawran ko ɓeeɓuɗan falan tastati alahu a wawanaɗan kadi talaban jokkugol artiroyaɗa o wowli ɗum ɗo tun wa uhita bi samarihi dimɗe makko leɗɗe ɗen huɓinda ko ɗum woni hendu ari ndu wondi e yiite sunni fof fa asba o wonti yuqallibu himo waylita kaffayhi newe makko ɗen ɗiɗi himo kella alama an faga e dow ko dépense uno kon fiya e o jardin wayyari jardin on kawiya tun ko fukki ɗum ala urusia e dow kippodiji mum wa yaqulu inni ya laytani hana ni no lam ushrik bi rabbi ahadan harami sirkiranano joomi an hay e goto walam takun lahu latananoki mo fiyatun jama yansurunahu ɓeno walla mo min dunillahi ko wori allah wa ma kana kanko tigi o latanoki muntasiran wawa e ɗo wallugol hoore mum hunalika nden ñande alwalayatu weldigal ngal lillahi ko allah wodani alaaqi e hoore gonga huwa ko ɗum hayrum ɓuri moƴƴude sawaban joddi wa hayrum ko ɗum ɓuri moƴƴude uguban battane wadrib lahum piyam ɓe yo nelaɗo masalan misal alhayati dunia fi ɗangurnan aduna lannay ɗan kama in ɗum no wayi wa ndiyan anzalnahu ɗan men tippini minas sama in morde kasama fahtalata bihi jillodiri e ndiyan ɗan nabatul ardi puɗi leydi ndin fa asbaha ɗum ɗum wonta hashima ko yoru ɗum munciti tasruhu harano jaro ɗum arriyahu hendu ndu wa kana llah joma sifori ala kulli shay'in e dow kala hunde mo gutadiran ko wawde almalu jawdi ni wal banuna e ɓiɓɓe worɓe men zinatul hayati dunia ko cuɗari gurdam aduna lannay ɗum wal baqiyatu salihatu golle moƴƴuɗe heddotoɗe ɗen hayrum ko ɗum ɓuri moƴƴude inde rabbi kadi joomi maɗa sawaban joɗɗi wa hayrum ko ɗum ɓuri moƴƴude amalan yela wa yawma nusayyirul jibala janto ñande men ɓorata pelle ɗen wa taral arda yi a leydi nin barisatan ko feeñude wa charnahum men mooɓaɓe falam no hadir men accata minu me maɓɓe ahdanga e goto wa uridu ɓe weeɓite ala rabbika e dow joomi maɗa saffan hara ɓe waɗi saffeji allah dalanaɓe lagadi jeetu muna gom ɗi on artiri kamen ga kama halaknakum wono men tagirno noon awwala marratin karande lawol bal si ko woni zaamtum on aaƴino fenuɗon allah najala lakum mawidan wondema men waɗanta on podore immital wa wudi alkitabu talki golle ɗin walline fa taral mujrimina yi'a jumurimɓe bonki ɓen musfiqina haray ɓe huuli mimma fihi fi konko woni ka talkuru ma ɓay mo kala no andi ko waɗi kon wa yaquluna ɓenna ya waylatana e bone amen mali hadha alkitab kon ɗum nangi dow talkuru amen la yuhadiru kayru ndu accata sahiratan tosokun wala kabirata wona janɗukun illa asaha si wona hindu mooɓi ko men waɗi kon fof wa wajadu ɓe tawa ma amilu kala ko ɓe golluno haadira no wallina yeeso ma wala yuzlimu rabbuka joomi ma toñata ahadan hay goto wa id qulna janatuma de men dalanno lil malaikati malaika ɓen usjudu sujjane li adama fa sajadu ɓe sujji illa iblisa si wona iblisa kana o laati minal jinni ko jeyaɗo ka jinnaji fa fasaka o yalti e ɗoftare an amri rabbika yamirore joomi makko afatattakhidunahu e on jogitotomo kanko iblisa wa zurriyatahu e zurriya makko on awliya a weldiɓe min duni ko worimmi wa hum kamɓe lakum wonande on aduwum koɓe ayɓe moɗon bi'isa boni li jalimina fi toñoɓe ɓen badalan battitigu ma ashahatu mi seedinano ɓe halqa samawati fewno mi tagayno kammuli ɗin walla arde leydi ni wala halqa anfusihim wona fewno mi tagayno hay wonkiji maɓɓe ɗin wa ma kuntu milataki muttakhidal mudillina komi jogitotoɗo majjinaɓe ɓen adudan ballo wa yawma yaqulu janto ñande o wiyata naadu nodde suraka iya kafidaɗi an alladina ɗin zamtum ɗi aji ɗon ko reweteɗi fa da'ahum ɓe noddaɗi falam yastajibu lahum ɗin nototako ɓe wa ja'alna min waɗa baynahum hakkude maɓɓe e majji mawbiqan halkorɓe wara al mujrimuna bandiɓe ɓe yiya annara yite ngen fa jannuɓe fellita annahum no kamɓe mo waaqi uha ɓe unoto e magge walam yajidu ɓe eɓata annaga yite ngen masrifan laworgal
wala gad sarrafna gom ɗi men fesiti fi hada alqur'ani nder nde janggetede linnasi fi yimɓe ɓen min kulli masalin kala misal wa kana al insanu kono neɗɗanke laatike acthara shay'in ko ɓuri ɗuɗude piiji ɗin jadalan ko wenjowo wa ma man annasa haɗali yimɓe ɓen an yuminude ɓe gomninta id ja'ahum tumade arnoɓe alhuda pewal ngal wa yastahfiru ɓe insino rabbahum ka joni maɓɓe illa an tatiyahum si wona nde arataɓe sunnatul awwalin sunna halkede yedduɓe adinoɓe ɓen aw yatiyahum ma araɓe al adabu lette ɗen ɓuɓulan e tindodiral wa ma nursilul mursalina min nulirali nulaɓe ɓen illa mubashirina si wona fi ɓe weltinir gomniɓe ɓe natugol aljanna wa munzirina ɓe hulɓinira yedduɓe ɓen natugol yiite wa yujadilu no wenja alladina ɓen kafaru yedduɓe bilbatiri wondude e merente on li yudhidu bihi fiyo ɓe bonnitir merente on alhaqa gonga on wattakasu ɓe jogiti ayati ayaji an ɗen wa ma undirɓe konko ɓe wajora husuwan jalnori wa man aslamu ko hombo ɓuri toñude mimman dhukkira e di on wajoraɗo bi ayati rabbihi ayaji jomi makko ɗen fa arada o ɗuuri anna gay ayaje ɗen wo nasi o yejjiti magadamata konko ardiniya dawu tere makko ɗen inna no menen jaalna men waɗi ala gulubim ka dow ɓerde maɓɓe a kinnatan on borɗe an yafgahuhu fi woto ɓe paamu deftere nden wa fi adanin mi waɗi ka budde noppi maɓɓe wakiran teddede pahu wa in tad'uhum haysi a noddiɓe ilal huda faade e peewal ngal falan yatadu ɓe fewata idan on tum abadan poma wa rabbuka ko jomima alghafuru woni yafotoɗo zur rahmati joni yurmede law yu'akhiduhum si tawno himo nanguitiraynoɓe bima kasabu konko ɓe faggiti fof la ajjala lahum o yakkinanaynoɓe al adabu lette ɗen bal si woni gonga o lamnoden ɓe mawi ɗum fodore lan yajiduɓe heɓata min duni ko wori ɗum ɗon maw ilan laworgal wa tilkal qura ɗe cay ɗo ahlaknahum men halkiɗe lamma zalamu tuma nde ɓe toñuno wa ja'alna men waɗanno nolli mahlikin fi halkugol ɓe gol maw idan fodore wa id qala musa ñanutumani annabi musa makannoli fatahu suka makko gonno ene yushau bun nun o innimo la abrahu mi serata mi yahay hatta abluka ha mi hewtoya majma al bahrain ka fottirde maƴe ɗen ɗiɗi aw amdiya ma ɗum mi yaha huɓban dumunne ɗuɗuɗo falamma balaka ɓay ɓe yettoyke majma a baynihima fottirde maƴe ɗen ɗiɗi nasiya ɓe yejjiti ɗon huuta huma lingil maɓɓe ngil fattahada lingigi joguini sabilahu lawol maggi on fil bahri ka mayo saraban e bolol falamma jawaza ɓay ɓe yawti on nokkuɗon gala annabi musa wiyani nolli fatahu suka makko on atina addani en hada ana soƴƴari men ndin lagad lagina gomɗi en hawridiri ɗo ɗen min safarina hada e o seteyagal men ɗo nasaban tampere gala yushau bun nun innimo ara ayta yi'ali id awayna tuma nde fotinoɗen ila sahrati ka fetel fa inni no min nasitu mi yejjituno ɗon alhuuta fi lingigi wa ma ansanihu yejjintinali nan noon fi maggi illa cheytanu soyna cheytane an askurahu ko ɗum haɗi mi jantanoma fi maggi wattahada lingigi jogitino sabilahu lawol maggi on fil bahri ka mayo ajaban e kaawe gala annabi musa innimo dhalika awa ko ɗon tigi ma kunna woni ko latinoɗen nabhihi ɗen ɗaɓɓita nden nokkure ka wonɗen ɗaɓɓitude allah yetinolan kala ka perduɗen lingigi ko ɗon tigi ko ɗon on mawɗo woni o duwaɗo en jannude sayku khadir oyni awa ko ɗon joni noon ɓe yiltiti fartadda ɓe ruttiti ala asarima e dow batte teppe maɓɓe ɗen ƙasasan hiɓe ɓisso hiɓe jokka kaɓe rewno ɗon fa wajada ɓe tawoyi abdan jiyaɗo min ibadina jiyaɗo jiyaɓe amen ataynahuma min okki rahmatan yurmede min indina immorde ka men wa allamnahu min andinimo kadi min ladunna immorde ka men ilman gandal qala lahu musa annabi musa wiyani sayku khadir hal attabi'uka yalli a accaymi jokke ala an tuallimani fiya janna mimma ullimta ko jannaɗa rusdan konko min kadi miɗo fewnitora gala sayku khadir innimo innaka no an lam tastatiya a wawoyta ma yawnude an sabra a muñaki wa kayfa tasbiru ko honno muñortoɗa ala ma lam tuhit e dow konko a huɓidaki biye muɗum hubran kumpital est ce que si a yi goɗɗum ko a anda a yi miɗo waɗa goɗɗum ko a anda fi mum a wawa e muñade hara a landakilan ko ɗum mi waɗani hara a wolani fuy gala musa innimo satajiduni a tawaylan inchallahu si allah muyi sabiran komi muññiɗo wala asila kam yeɗatama kadi amra yamirore gala sayko kadir innimo faynitta batani awa si a jokkilan fala tasalni wota landola an shay'in gay hay hunde kala ko yiɗa miɗo waɗa hatta udi salaka ha mi yewte min no immorde muɗum zicran mi jantanoma oyni awa fantalaga ɓe hucciti ɓe hatta ida rakiba ha ɓe waɗɗoyi fi safinati ka laaku kharagaha sayko khadir tufi laaku gala musa inimo a kharagta a tufi lana ɓeya kan litukriga fiya yolu ahla yimɓe wonu ɓen ka lana lagad yita gomɗi a diɗo sayan hunde imran hawnide gala sayko khadir innimo alam aqul mi wi'ananoma innaka noon lan tastatiya wawatama yawde an sabra muñal
na ɗum miyetnoma kala ko yiɗa miɗo waɗa ta landola gala Musa inni mo la tu akhidni wota nangitiran bima tasitu fi ko mi yejjiti kon mi yejjiti wala turhiqni wota defa min amri immorde fiya kan on usra sattende fantalaga ɓe hucciti ɓe tippi kala ɗum joni ɓe seppude kadi hatta ida laqiya ha ɓe fottoye kulamange paykum faqatalahu say ko Khadir nangi paykum kum waɗi ɗum o ɓoyli o taƴi dande gala Musa inni mo a qatalta nafsan a waray wonki zakiyatan laaɓuki bi hayri nafsin harana yottanagol wokki goo laga jiitagom ƴa diɗo say an hunde nukran añinide gala say ko Khadir inni mo alam aqul laka mi wi'ananuma innaka noon lan tastati a wawatama yawde a sabra muñal gala annabi Musa inni mo in sa'altuka simillanditike an shay'in fi goɗɗum ko mi yihiɗa waɗa ba'daha ɓaawo ɗum ɗo falatu sahibni wota tekodu e an hande kadi are gad balagta goɗɗi hara e yettike milla dunni immorde an usra ganto ara e ɓi ganto ara e hande kadi ta en wondu fantalaga ɓe hucciti ɓe yahi hatta ida ataya ha ɓe aroy ahla qaryatin e yimɓe saare nden saare noon ne Antakiya Turki istat ama ɓe ɗaɓɓiri ñamete ahla yimɓe saare nden ɓe tori ɓe koɓe ñama fa abaw ɓen sali ɓeni men o korta on ko ñamo ɓe sali kadi ayyu dayyifu humande ɓe wernata ɓe ɓeni non seulement min okkorta on ko ñamo et puis min wernata on kadi on waltaɓe fa wajada ɓe tawi ɗon fiha ka nder saare toon jidaran gimbal yuridu hingal faala an yan qaddande ngal yanata fa qamahu say ko Khadir darnitaniɓe gimbal maɓɓe ngal gala Musa inni mo en torike ɓe ko ñamen ɓe okkorali en torike ɓe ni kadi ɓe wernata hen ka waale an kadi law siita siɗa faala ɗo latta kasta a ƴettayno min no immorde ɗe golle ɗe waɗanɗaɓe ɗo ajaran joddi gala say ko Khadir inni mo awa haza ko ɗum ɗo firaɗu woni seedugol bayni wa baynika hakkunange maɗa kono ɗo yen seedu mi firante ɗi piiji ɗiɗa miɗo waɗa sa unabbiuka kono mi humpitete bi ta'wili ko ɗum woni firo ma lam tastati alayhi konko a wawano e dow muɗum sabran muññagol ha mi andin ok signali ala jismayra اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات ونسأل المنكرات والمساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وأجعلنا من خلقك وتوفنا إليك الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وما يحبك حبك على حبك يا نور كل شيء وهدى وأنت خير ما تقول يا رب الأرباب أنصر الأسباب يا مفتح الأبواب يا غادي الحاجات يا رب الدعوات يا نبي اللهم استجب دعانا وأعطي يا غادي يا يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود نسألك بنور وجهك الذي ملأك وبنور بك التي خلقت بها برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت وبك يا رب العالمين سبحان ربك Mode Abdullah Abdullah